a nneɛma bi kɔ yie a obetumi aboa no to ho akadwuma no ɛnyɛ nhyɛ ɛna nyame anka wakoma a nyi ni sɛ obetumi ayɛ sabe ɛnɛ yɛ ayɛ kasa yi nipa nyinaa ne ɔman ne nyinaa esu ɛsɛ ewiem ayɛ den ahokyerɛ aba anso ɛnyɛ sika nyinaa na sɛ bikasa akyɛ yɛdi ɛde kɔ yɛnum sɛnka ne wɔ hɔ yi sɛnka yɛbɛbie nkɔlaa yi bɛm akwan yɛbɛbie skul sika a mede kɔdi dwuma no ɛyɛ sika kɛseɛ bebree ɛnso manhwɛ no ho na kyerɛ sɛ obi biala a nyame ato ne nsɛm ɛnyɛ sɛ wato nsɛm ma no aboro so na mmom no kakra a wobɛtumi de ayɛ aboa ɔman anaa o lecture area anaa sɛ bɛka ne sɛ ukuro no sɛ ka wakoma a ne nuanom na kyerɛ sɛ obi biala ɛna dwumadie a madi ne nso menka sɛ megye saa dwumadie no nyinaa ne anuonyam sɛ no nyinaa agye ato me nko a me ho so wanuafoɔ ne adɔfoɔ bi a ɛgyee wɔn adwen ne wɔn nyansa ɛna wɔn sɛ wɔn mmerɛ ne wɔn adagyeɛ na wɔn de bɛka m'akyi nti saa anuonyam sɛ wei aba a me nko a mentena ase ɛnye ɛmfa mmɔ me ho so ne nuanom a ɛno ada wɔn nyɛ adagyeɛ sɛ wɔn mmerɛ ɛbɛka me ho nyinaa mɛda wɔn ase na masa afoforɔ nkora nso sɛ nyame to wɔn nsɛm a wɔn nso nyɛ bi ɛmfa mmoa afoforɔ. Menu akwa me gyan me ya na magya kwan kra no emra enra mokokodi dwuman a sebe aya oha kese ade hyete quarters na omote on pentenkwa no mudi dwuma no wie no sesi afile ni wopom ho no ete se amanfo ani aso wohwe awokeke ho a sign netie agya woni wakodi dwuma ya no kre ahokeka ani anigya abade eye tawani na fabehwe enna da no me telephone so no na nya daagye kura wo so na de na eye me de eketie wo mu ni se ye kan sem ni nyinaa wie se ma ya ade na de mi sia no dodo a kama kuma ye ma ho ani se nyame nhira wo eno kura na ye ma ho ho a eketie nyame nhira wo no ba do mi ye ti ate enipa nyinaa do wa adue na mom no wo ho ama papa ye enno so nchen se betaplate obonne evite ya ye nipan die nanso ewo obi biala ho ntimi de enna obi biala oni mi noma import adraba fo a e kono obi sika ni no mbisa na nipa ba na abetwa kwan na obi nimu mu a wo se wafre otika ni no ni ti enka eni kata o ka ni se ablante nyame isra o di ope bia nyame nyama de to akwa nyame bie mam enu kura fo no eye mahonho a eni enije e de ma me kra Kwame de me di eja okwankra na ebe wadaroma unkwa ankwankwa hwadwuma kase a waye e de asom empotam nipa nyina ye wo assemblyman wo ho ye wo MC wo ho ye wo mrahye wo ho ye yan Ghana fo no adehye no so ye nyina ye wo ho seesia ya unkwa watimetwa esapapa se ato se ye betimi ayo no de yan ye mamu akotokumamu a ade baako a edi ehwam a etete ye paaye empapamu a wo ye ntem se unkwa watimi ase ya unyini se ubetimi ahyase ne ya kasa ama yatimi akekan ho abom ama mpotem dwuma bi anke yesusu se agira MP abaye agira MC abaye agira asami abaye no ye ho ibetimi ayo ama ye hawo no abrase anade mi kemeboa no krepa eda makoma fon so ese sa asem we ya wakan no nso mi be frasie se de wo free asie ewa aboabo ama se tia aboabo town road ugufu a ono manfo mo ye ne kakan no eye makoma so ade se sa na mo na utu ye no nso me hwe ene me mpanifo a titi ene akukudam ene me tesofo ene me nuanom kuma omo chen me ne omo am no mboti pen nyina no ebetia se wo bro no nso se ye hwe se a family member ohwe ye lecture area no so no ono nko na ye bedan no bibia ono nko na ebia ohwe no ayaman edi atom ho se me nuanom ne me papa no ne tanko fofo na aka ni nyina bekan ho abom se yensom no oni nipa na yentimi nkran se abibia no aban enem na meye bibi enye den eman yenya ye ho no adofo bebre wo ma mbi se adwuma die no omo fra ni fria baabi bebre am mpese mi di ombi ebatuga ese sa na mo na matumi ana mo pa enti se emwa bi ena mi hia me mo ma so nti ntimi fa sa kwanya
ne so apa onipa bi a ɔmo ha ɔmo ka bi yeye enyina sɛ yɛbɛka yɛn ho abom baako na mmom yɛnkyɛn sɛ de kakra kyɛ aban anaasɛ MCU ɛna bɛtena abɛyɛ biribi wɔ yɛbrɔ no so ama yɛn deɛ yɛsɛ a ɛhwɛ a ɛyɛ ɛsɛ fata sɛ yɛn nso yɛka yɛn ho bom a yɛbɛtumi ayɛ ɛde aboa yɛn mpatam no yɛn nso yɛtumi ayɛ na de mpuntuo ɛne nkankɔ aba sɛde aboabo ogusu a ɔyɛ aboabo town road nyinaa no nti saa na me nso matete ɛwɔ me dwumadie mu. Ora Kwame Jan a we otitani a woda Tiger Gema no ena no pai ahenkan 93.3 FM ya ni atiefo no kotokuman ya de wase ona monto papa watu ene esa papa watwato no ye serade se ba bia yi skani free bia no onhye homa na afoforo aka nso yenkoso ane yensuesuen ho ne yenke ye humum na sabi mpredu asempenu fose wonsum woni nipa opania no pai nkan FM edu wase bebre nso me da wase nyame nso nkoso enhirawo no wa fidi kesi a otiti nsia nyame sɛ ɔntɔn supangu so na afidan sɛsɛn na sɛ esi a wodi TV station ataka ho amen Yesu Kristo din amen amen Ghana man DJ mu no yo fini wadwa ba fie eso nya wa che sunsum no Ghana we now have freedom Kwame Jan mo piafo e ma mo ni adwuma wate Mr. Ghana ne be ya eyan yatimna ne be na ye o e di owura Kwame Jan akwakoye minim se be hwe obi nsu nkran obi nsu be so be no so aye bi na na nsam suma amia menua eye abrante fanse kwa nim kusibuodum so onko achen osenase onko adwuma na na senase he e fe ne se osenase sana hene akwaye ono nso adima adini session bo to mako sia jana bia da che school ni yati mfie be wa hani akire omunya baabi ne da kafra saani aye no Atefa Senior Secondary Technical School PTA 4SC Summer Heart Raw Efiti Bosume IFN Epande Tosunum Emfiem Pimenu ne Aduonu baako Esu kase bi nim from Ajampantrudu bi abofa kotokuma man dan kangu fom no Nyame ya adoma PTA 4 atuanamo ama Summer Heart bi ajankra ne transia homididi kakra efom ho adwen no Omagwa kwede amom yenko PTA chairman ho Owura Samuel Apietu ne ne emmo asemu nkomo openia Pietro Homana drop Saba, background, Sabe Tribune, and all who fought for freedom. Everybody. Pa 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 Meet your life every achim pram kese and can from a chiba bia midindi na nachum barima. Mreaso yansa ka PTA chairman Owura Samuel Apietu ewa homa no so opadi wadaroma anopa mu achim akwa baba nka FM so nije so she na pano bako de Yesu adom na mo so Yankopa dom bibia hyeye dedi kan ma mmoni adwuma pa yenye ne ntiase Atefa Senior Secondary Technical School PTA for akom ho abom ama Summer Heart emframa Jampantrudu ebedwiri ne gu fom no masasi enokra na enye nkre Nyamya dom ne kura pa ya basi afini enti ya hand over there's about 8 months and I did ya juma share and ya class again who na say ya tutu nioma but the parents in the ba munya ba bi ntina aya na mu timangu na se odi abia ne brakola na kola ni bibia bonsa na bibia pratum ebi wakwa na numa janan na ababetom enti ya hwe sa ni oma na na esi dabi awufo e ba nsi otokra na omu ni oma sisi nsiom enti na ese ya kan eti bom kakran na ya bi teja Summer Heart ochamodi wa dabi opani Apietu they all can say the answer Summer Heart twetwo probi the ye hwe wo anka from YouTube page no when you nkwada some because Summer Heart be to say they will bullet here be say Dabi teach them where ochamodi one
store ana office nso wom a che say summer hat mpatam ha ebi ni ho ba bia we dia me kaka mani a me new secondary school a we pom a omo sa sama hat we bi na we aban ma mutakukura mana awufuna na mukeka mo nsase ana awufo na ne yakeka ensa bom yeti bom na yatutu ensase a na edisi summer hat no enti sesi ano oba tan bia ne bakọ Atefa Secondary Technical se wokọ ne ba aha na ya ho wogi bia amogi no ho ahane ni ahogi bia sisi ya di nkonya so agu ho ya nya nkonya bebre wo for na support ye nya nkonya na ka wo kwasa me ho a se nkola no kwakoye worship na se ye kwasa PTA meeting na se omo ye gathering di no bo kwasa me ho a omusua dani ho nkonya no ana omude kosoro ho omude footsteps no yeze da kokra de abaiwa ba ko so bia na nse oteze ye na akonya no bebo no so eti na me ho na bebo mamane eye jesus no bebo mamane se omu pai cho ye ni awufo no nkasa na omu maye nkonya me ditu awufo na nimu so omu so anyimi hiambo me catch your man on so yebema mu nkonya ejiji ya no omumaye plastic chairs ya sati bibia gogu esoro ho ye bibi nso aba summer hat ho eti awufo ba obenya baabi atena jeju no ho ye nya kra na ye di TV kakra bi abebo ho se di awufo ba obenya bibi agigi omani ya metu ye nsam ni enya bibi nso a ebia na se coke bio Semina Sibio, Uba Benyabi ato ho na oni uma ma transi ajojo mu eno na yegusu ayeye na na esi ya ni super wo Atefa ni se ye ba ma teacher fo no dodo na betra school mu ho esi ye pese ye project kese ye teacher bungalow kese eno na sisi ya ni da so ani ye ni so aduhu ayati ye pese ye ma Atefa na teacher for nya ba bi try no mo hwe nkwala ne mayen ene de nkwala o ma so ode na se ye nya teacher for no boa yen o metumi ahwe nkwala no se ne be ya adesua ani adekire eno so be koso fefe na Atefa nya ntuma pa efra na to so bi o sisi ye ni computer ba akokra ho any computer back cry any muni computer lab anase computer fidie na nkasa na ya wala bu computer say on na say computer ese ya yetimi repair adenti na omu nsiesie ya microphone ba he ababa he enti ebi say ebi school you say ngola no mo nko e friend say omunko classes computer lab because okwa machines na no asay entiba kitu bi ho na pese PTA ye fatu ye ho so na ye san ekopa obi na oba no be siesie ni no na so enka school kase say yenya computer be say 100 kran fa enka enya bag en computer teacher for ni bi kran no mo di laptop eba ba chere nkwala ya di izi omu ba chere exams enu mi e begging kesi enimanimu ya ehia ti e benya computers ni di na omu di abu nkwala no eti izi ya ha pa emienu say e benya desi dan ma teacher for no enimanimu ya benya computers enu mi ade ehia ya Atefa pa na executive no so etu ehun asi ho say ye ba bua school na school na peja ejidin a ejima kotokuman na kotokuman so nya ne tuma fafra Atefa no na na brempo angasa bibi ne de to so te se ne de bi atoto o asantimamu otu opoku arene na sefo no ta so na ye so ye pese ye de tumpon na uti ni din na Atefa secondary school no who say yes emu odu
nokure pa na we dey ebema PTA executives no any members ni nyina mo ni adwuma pa sanse se yedi dwuma ne hyem sana manye ni ya ke metra abomochi ti se mai ni yesu a e wo se ye ka na yedi hyem anonyam di hyem nkran se emammo ne yo na nya ne kya se emra mframa jampentudu efa odan patam ane bi ka tefa no school adan bi e so pepa na mo de ne ka ho na ononyamfo Alexander Kwasi Akwa ene aban abebo ebisu awie bi won so a omunwie sa wo ma situational reporter o kan de wo school mu akire efa sa dan ne ho a se na bebo ne tofa da ma ye ne atiefo no pay yo mi da se ye ba ye no na dan ne so afa de da die ni master transfer se akwan be na ye be fa so ye betumi aboa no so mpanifo baba behwe nokra yesu hu na wo no ye ni empikasae ene nokra ne me friend ne na me friend ochina kakra wa baba bo get fan no so aman wasai administration blog no so and also wa boso aye hu ni o man na amayen aka say ni be ya ye be bie no omo be wie no makom get fan so ni na so onu ani sika no de ye enya aban edisika no de bae afa mom na ma se omo de ama contract na no gidie se afie we nko na wie ye de na omo de omo saba beka na geometry so pa anu di amayen to me ngi nkola bebre ena ni ha so ba ku pa ni se classroom gudu na ni nkonya ye ni nkonya kura ye hia classrooms maku 15 ye hia nkonya na se ye ti ko ni na ngu PTA for so abai kama obesi agreed blog ni say na eje ko ma onkonya wa ma onkonya enti ye ko pay 106 nkonya bi begu mu a this year omu yusu jafa adan bebre gu ho nkonya ni ho enti afia kwa ye tuni anji ni padodo e say ye ni nkonya classrooms no so wo ho ye ni nkonya ana dormitory no so girls dormitory no so afa eno so tie to me nje dodo na sa nyo me na to me koso a ti say bi afi nko na wie na koso a afi e be simu no 2024 no mo be ti asefa din nyaminti okay na opani yeja okwankra na wakono ade a wo kan mai dia mete a metie wo kasa ne se musimu ni nkonwa nano eye osia wo hine me kire Dr. Sumadu Apia achim wanchi hine ka tem se ade abako ote o radio se school biga so ni nkonwa na ne nsumu tene dwe ene se yan hwe kotokuma na ebu akwa ne ochima mu a ye wo forest zone enua enye na nkonwa ye di nua na eye mo obi fa ne tata nwa sene na mu nnua o mu duai wo kotwa de apai e de abram se mu fenye nkonwa ye ba kwachi no ye kine gi nnua na ne asa hyepo de ko China so mu fa nkonwa famra ntade na ye tie pom na enua twa ehu ahia na ye ni tumi se betime bu nnua bi de apai ne ye de nkonwa ni table ama ye ma atena so asua de na da atwa be ye oman panifo akandifo papa na yetia eka ye ni nkonwa wo be school dem na nkwala tetefom secondary school ti sa tofa secondary PTA chairman ATM ye ni nkonwa enso kwaya na atwa ehu ahia odan ni mpotam ayi tie ntimi nya tumi bi ne nkotwa nnua bi na ye mfa me pan nkonwa man nkoda nteta so sua de enye ya na abaye ni kwa magini se enka okromu hampani fo ntumi mua na ka forest fo mu ginua ibia aya bansi kamu na eko omu fa mia na nya omu fa mayen ebia PTA kwa ebetumi asase na ya dia carpenter fo na ya yenkonya ebetumi ya se omu mayen nua pa ebetumi ya yenkonya that's about
500 crowd you a friend say classroom. Titia. Oh, it is this year, no, sir. Only for us to for better me. Now for us to phone friend say, in your move back, Gino. I'm from my atofa. Na PTA, you call a wiki or Naya Macapinta for Meguso. Papa, 500 and 600 crown. You bet me, Nanko, a danum, and Colana, baby, no baby, yes, we are some baby. He says this year, Sankono and Cafe, Papa, I had master between me at the bank, Nipa 1,000. Because the classrooms need to help every. Indeed, where the events a PTA, I mean, where the enemy was some yara was a move. As I be before young as I am paying, I didn't tina, Sabi, and Nia, Yen, and then word dear. A book on man, a dear mine, Mebuana. Na, and nay, yen to me, Kaya, yen Nia, and Fen young Konya, my man, Tanaso. Never me a Caesar, near shepherd, the core be my so. Not only acquire furniture, no about 2 aboard in the Mayaquagana Parliament House, and when you're in for China and buy. Younger son, a brona ya buono said this generation ain't your baby antina, ain't she, dear, ain't your man who da. Ya better than ya bongo cray yet my old man here because so more cancer watch me, mimum de Emma. Auntie, Sanya Mofidia, question, dear. Maybe 2 and Namasra, and then Penny come home. Na kana omumreyen konya anasa ode omumreyen ya PTA yebetumi agina na yetumi ayen konya ma school no senya be ya school no benya ne ntuma pefra yate etumre bi na ko school mu ana me rekra ho enipa miensa na omutin konya mienu so enye enemrem senior secondary school ni pa miensa ti konya. Hey, and I didn't go. Oh, you need table, you need konya, there's a new mabasa. And your cry, and the best one. Yate. Let to me when she was a mamma Tefa. Na, Yamin, I may send a hoarding. Ampa. Aha, oh, mommy, and hoarding, no mommy, dear. My name is executive, and you see who see her. Now, you want to think it, dear. Here school no na school no betumi agina ne naso no ye beboa na school na tumi agina na daache se mi kra mi ni ho a ye betumi abom di se ne ye bo Mr. Jachidi dokre aha Mr. Jachidi anu kra ni obeye adwuma din wa tefa papa ye nya ne din boda no chama ya da ase anopa ntu de kwaso ati an kan fema na pani bi be bafia e bia na emo bia fi ba bia ba wai no kameda wase ma piafo chema bedase hey I'm going to be the test message about I'm going to be a programming into what you do test me or say dada we sit on a benches or two bench and on titis who school we would yan can one number of what was say mimi more dead son will be more dead as I think Sir Uti, Missy Wanjin a catch me. Also, di a dear about tena me means to many say, Ubo Cosco Bimo Ghana, nem qualitative form. And we are ye dear Kunyans will train when shall mem. Or he guys will go try, yes, and now. Or there's any guys will go try, yes, and now. Ugo trying to choose on near ship or comabro. Now, the other case be bianis can quan ye pay. Yem pedi e beye madachi nchirima bebu ye din se ena chairman kan ye bo Mr. Jachidi ye de empesa record ni bi so utimi ka chem se school ye de ato odan he kese baako atefa na school no bekom no enkwala ni nkonwa ni table mo teso enye PTA fu ekwa na matimesi sama heart ye no so buachi bidin atwe ncham de obi nka se emra enye sa na ne ye pe no mframa fa yi ono agba kwesi akwa oyade oni abaya bomoden a atimi ababo dan bi sugu so omo ye de aka na ya ka eto ye den ya ka eto ye den ugo ka be ka fa baby ma mi fenzi na mi amatumi hofo Gokos will thank the Yako. Let's get the Hayford, Mensan Saba, Bagrant, Sergeant Ajete, and all who fought for freedom. Everybody! Toils of the brave and the sweat of their labors
toils of the brave which have brought results. See, I am say Achimodan police, reinforce team solidly. And they swat for one in the name and Opema bomb pemper fine care from her. Penufo with the movement chamesement, my chamus and said Jawanim. I bet Refidiachi. Minya pompe me mucha quine. Say Jamunu, why in the hole. Allow Akubaru. Oh, quite sa! Big brow. Ghana, land of freedom. Jumedi ni di Asem Yi Di Ka mo odan eye PTA a mo hwe school friends at Tefa Senior Secondary Technical Abaso sanse emfoni ni video a Kwame Asante AY Nka FM Facebook page na YouTube page no kure ni ehye nkran we kire clear leadership chese empanfo bi edi dwuma bi omaya de mo yo maya de papa se PTA fo atma ke concert se esida fefe se ya na se ye nyina keke ho boma ye betimi ayo bibi. We now have freedom. Said Ura Kwame Jan so ekai ye no Achima Babu Royals nso dwumadie kese die sie no so Achima Babu Town Rose gatas ye beko so aye yegu so last week amanfo nyina duani hu de call so Achima Babu kromu a baabia aboabu dwa foforo no no gata adawo mfie petepepe ni no come and see for yourself. Me see there is strength in unity ye kabo ma bibie no e ka tie ye ayentimi nyo ye be yo na ayefe papa. And then so you bedding come and come on a year no. Hey, ye mammy. Nebu for my pabako ababeka insa ewa. Ura kwabena ese do adudu na friend kakraba. Kotokuma ye die ne nkan kone ne mpuntuo sede be a odone ntiase betra ntem ne mpuntu aye pene so yensa beka. 1 1 2 hey. Yes, sir. Yes, sir. Ajuma. You're from where she may. Oh my, May God bless this fine day. That's right. Ampo yana nano mayo bina ya banso de ni ye ya mranje bi on do anu ya o Facebook grazie kwa we can pata no anya dai Tienua Ora Kwabena se edu ai bonema ne fa ne kakraba anya apiemu ahenka FM Studios 2 akua fra kuma studios hande ya tia ye boy ho modern say ye betretren adwen atoato adwen ne apripunto ne yede de ma ye mpotem ne titru ani kotokuman ansra me ko Ora Kwabena se edu so no menhwe na mentin komo we emfiri ho na memra studio na fe patupa ye mfa nyoma enhye so ha Ora ne dindi Kwadwo Mensa Adakwa Achim Abu Royals Association otitani odan no opani wadan ma no pai ye mu achim akwa baba Nka FM so eja kwame apani boko na so o nyame adom ne ahwe ye ho ye pa de nyame ase ano pai ye frawa enye bone Achim Abu Royals efiti afi etwam na mafato mo ho so se mo ba se gwata wo abu kro duam ho abande ne nsa be kan se obeye kwantu obeye obetutu bigu ho beye binwuna ya wanto aso no sabe odehya nko akwadwane nti yan fatwa so aye adwuma no gusu a ye bedido nye breki afi ye sa hyase kakra sa tekodai nyame adom enzongo ho na ehu no yahu sama sa de monsa aka ate ho no e de afiri ho still abutai be nti na mugusu a mompa ba adwuma no ya na moyakomani mu kwame se mpanifo se onya don sakoto abrewa aduane mu de TV se otumi bi na ye ba ya e bo dwa aboabo ni aboabo man tinase na ye nyina eto adwen ni ehun se ne krom gates na ye no aye de obroni beka se death trap enti no ese ye fe na ye di hu djuma ye sha ase no se
yɛde akodum pɛmpɛn so nso yɛnwie ɛno nti no na ɛsɛ yɛsa akeka yɛn nsa se na yɛsa ato adwumadie no so ɛno nti na last week nyame nkyɛ deɛ yɛbɔ mmɔden akɔyi zongo hɔ no ɛfiri hɔ no ɛno nkyerɛ sɛ yɛwie yɛbɛtoa so ayɛ akɔsi sɛ yɛbɛtumi ayɛ du bɛm pɛmpɛn so a yɛn nyinaa ani bɛgye sɛ aboabo gata sɛ yɛde yɛn nsa kɔkaeɛ no yɛtumi ayɛ ama no du mpɛmpɛn so a yɛn nyinaa yɛ ani bɛgye ɛno nti no kwame wobisa na deɛ ɛwɔ hɔ no no sɛsi a asabe aboaboman adehyeɛ animu abamu mpanifoɔ ne mpahemfo bi ehu adwuma pa a yafato nso a yɛyɛ no na adwuma no so gu so a ɛkɔ so no wo a wɔyɛ equality training no boni bɛka sɛ how is the feeling like feeling it saying kwame it's very encouraging and for me I am the pa and mommy and GS Ronco so wo dijuma ewo ukrum na mpanifoɔ ukrum ho ne aban mpanifoɔ binom so ehu na sɛ ɔmotumi be mamu support ana so ɔmbɛyɛ mumwa na just said they said they making last week adwuma course yi nti yɛ nya ne sɛ MC ɛkɔ esumama ɛkɔ ma mrantie no chop money a kyɛ sɛ ɛhyɛ nkran ahemfo no bi nso na nakontinue kɔ pani kwame duro mu nyinaa kɔ ɛde ɔmo support kwame deɛ na dekora ne sɛ na memini hɔ na nso ni hɔ nti na akɔyɛ te sɛ brako na yɛgya dwumadie no de ahyɛ ne nsa ɛnso na nokora na mbu mpanifo ya bam ɛna ɔmo tumi kɔ support ya ne kyɛ sɛ ɛyɛ ade ɛhyɛ nkran paa te sɛ yɛ kan brofo no Oliver Twist yɛ kan ne sɛ ɔmo nkɔ so a na ɔmo mo ana emra more said they are baby a person did you median could never to media draw. It's a shame crying. It's very encouraging. I best say Benifua can also almost so and fast up so now almost some wine. Be a wine because the Benifua said or back for your drago and I want some money nipper. Yin I can young boom now we kakra now we kakra. You bet me at the Jumano or Mra in I am feeling say the able to kakra and a year. Internet is something that is very, very encouraging, Kwame. Okay. Yɛnim sɛ ɔman bi abɛyɛ a ɛmɛbu no ɛwɔ mu ɛwɔ mu kyɛfa paa sɛ wɔde ɔho hyɛ ɔman no dwumadie mu a ɛna ɛboa no ɔman no tumpɔn sɛ wohwɛ aboabo ɛmɛbu no ɛwɔ kurom ha ɛne adwuma kyɛnkyerɛnkyɛ sɛ bi sika ɛkɔ mu no ɛnyɛ sika ketewa quarry dark friends anwea yɛtɔ quarry stones a yɛtɔ cement expert a yɛfa mu free eastern regional capital koforo dua wɔn ba bɛgyina ɛhwɛ sɛ ɛyɛ adwuma no kama ɛmu nta aboa a yɛtɔ na doa ne ade no sɛ ɛmɛbu no asabe mpredua sa sika no mfom boto mu no ɛma no so ɔmu tie wa afutuo ban nkranhyɛ sɛm bɛ na bɛka kyerɛ wo sɛ ɛmɛbu no so ni mu a deɛ yɛ aha na ngozi aga ɛno kwame medase paa ne asɛm a obisa me sɛ yɛhyɛ dwumadie no ase no sometime back we interview ma meka sɛ ɛmɛbu no baako ka asɛm bi ɛmmerɛ dwumadie no kɔ so no na ɔse sɛ mpanifo krom ha ne ekuyi members ne yi omu sika a ɔno bɛbunu no oni sika ne bi ɔde bɛboa de obetumi ayɛ ne sɛ ɔde na ho ɔden ɛbɛyɛ den bɛboa dwumadie no nti no initially na saa ɔpepa no wɔ hɔ a na yɛsi yɛkɔyɛ dwuma a otumi hu sɛ mmɛbunu no de ahoɔden ne ɔdɔ ne ahokeka ɛhyɛ mu but the last one yɛ course yɛm sɛ saa ahokeka ne nhyɛ dan ni hɔ saa yɛmɛtoto asrɛ ne sɛ yɛtumi yɛ na kuro no yɛ fa ɛyɛ nyinaa yɛ kuro ne yɛde wɔ mu ne sɛ woanyi sika koraa na ade wɔhoɔden boa a daakye si yɛka ho abakwasɛm a wobɛtumi de wo sɛ si obu pi aka sɛ me asomasi mmerɛ a yɛyi gata yi even though na menni sika deɛ nso mede mahoɔden hyɛ mu na yɛyi gata yi ma sisi a sɛdeɛ kurom hateɛ no me mahoɔden ɛka ho bi enti na ɔmo hu me sɛ ɛyɛ dwumadi a yɛyɛ fɔ yɛ kuro no a ɛnyɛ baakofoɔ dea na yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ahoɔden nhyɛ mu yɛmfa yɛ sika nhyɛ mu na yɛntumi nyɛma no nyɛ fɛ cause kwame sɛ yɛnya mmabunu no na ɔma mbɛ support a yɛde sika no koraa kɔ ne yɛtɔ anwea yɛatɔ chickens yɛatɔ cement yɛatɔ ntaaboo yɛafa expert naba na sɛ yɛnya mmabunu no na ɔma mbɛsɔ dwumadie no na ankɔ nkan a kwame yɛbɛbrɛ gu enti no yɛbɛserɛ obiara mfa saa wei enka no ne n'adwendwen ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a
anytime bi on bet say ya boderu anase ahinkan be announce anase information center for be announce say gata no ho adwuma ne be ye no betitu sere aboabo ni be bia aboabo ni be bu bia emema ne me nyina se saada no tru ho a omo mfa ma ho den meboa ni tumi nyema ne nyefe ni tumi nyema ne yesa ena nkuru nkae na ai twa nyina ho asia no mo so be say aboabofo aye saade we bia yenso yebetumi ayedi na kakra na ye nyina ye develop ye nkuru na ye koye ni ye koye ni ye nyina timi develop ye nkuru a eno ene ebe koso amagana mpuntu aye pen ye bitumi enya enti kwame we ni adefrede kakra me de beto emebunu nani. Okay. Chama ye ja kwankra na wakono anope se de wa ka se nkwa odo atwa ho ahia so besua no ye ne opani ba kra fa no wura kwa me jan okọ achim dan kotes na ekwan no na ye fun pa ono ankasa foto no so e de machi akogredi kwan na fefefe kama na ye ne kasa no pe no oyusu aboabo as an example say ye dwuma pa ye di aboabo ha no e na ahye ne nkwa mo no so atu sa na mo na eni oda kotes nso ekwan fun no akọ level no fan ene ahentimi di akoniaba bonu bia ensi no na babofo se memusa wo se na no mu bebo adwa bababo krom ena mo toto sira manfo adwen se mo ba be ababo kwan no ntimo start afrigates no eno achi no ye bompa ye pa ibetima bia mfini dwuma ba ko okrodum ha emabru benya bia ye sa vision and mission no moda so krom anaza sisi ana tonsom there be kwame ye da so krom pa na mpanifo se ifri ba ko ansa na yakomi no sika edi ahye gata nim so fa no sika ne ye senke de be mfidi juma kan senke adestan ye tumi abie baako enkwame you are aware nenso ye decide say ye yi sa death trap ni free wansa enti no ye betoto asere sa botae no eda so kura yen dendenden na emum ye di kan de yen sa ko kan gates ni ye pesi ye tumi ye gates ni wie ye via then we will go back. But even now, yen share we nothing. At the background, your own research, your own investigation as to which of the industries will best fit Achimabuabu. It's how we need the background. If to me, got an if you hold here, near after the back to the drawing board. Na ya beso sa mfidi djuma na ye kan ho asem no so nti ni nyina o but mpanifo se ni nyina sikasem ya nti no ye betutu asere aboaboman obi o aboaboman ho do nyina bia se ye keka mafunu ne keka madampan nti no ka kitu abi ensa obi a kakra wa bia on fambra ni ntumi ni gata ni floor se de be ya betumi akọ number 2 which is the factory ye pesi sima Achimabuabu. Chairman Kwajo Mensa Adakwa na no pa henkan 93.3 from the best radio station in the east. Yere wa se ni asama onu ko manyina moni adwuma pa sama fa babu kro na toma koma so na adwuma aban podi ni nsakan wantimi anye no yankasa kakra igusu a enche bia ni ye adwuma na firi ho yankopon hira nyina. Amen. Kwame, that's it. Thank you. The very final call is going to be on the line, and I will join my brother Kwabena Esiedu, aka Kakraba, and they are one-on-one. Sanse, be na watching you no me and seni Obejina Nana Hima name, Kutuku Hima name, Ebi Yin Simbiano, Ede Ade Fata se Odisi Asemne Ponso, Tuja, Danedi, Esa Dani, Echidi Mai, Amienso de Marco to Royals. Ti Naze. Asem bi safo timi bi asem bi pono yenya kwanchi betime wura ohima himfie kakra na yene kotoku hima ne boafo baako abonkomo afa ye kotoku ho kwan ben ne de fa so betime apagya kuri impundudwuma ben ne ohima ta akiri ohima nso tuwi oye nyoma ne bi nanso bia na obi nim nti obi nim so a obi akire yenga o man nso na yene achem apam so hene nana yaw tawia a otosom yinu emo enkomo nana wadaro ma no pai ya mo achi o ya ne o apomwe boko akramu kroni di ne yabone sen achim dan apam so yo okay nana ya tawia otosom yinu apa yo kroni mu ha ne sen
Mukro ni she mensri ben ase. Achima chance. Oh, okay. Iti school down mo say class 1 to class ahe. Class 1 to class 3. Hello Nana. Daba mo network nso nye. Debi. Class 1 to class 3. Eni pa okro mo do ba say. The 400. Nipa 400. School ni ya hwe e Facebook and na say mo ebe teacher for ne tenso ehu pa no kre. Na ke be ba ka chewi. Teacher for mo te na ya kwa teacher on them teacher so no ba ni ti. O ma e kwa ha odu mo dan ye de ma wo. Da so ya re teacher quartet. Da so ya see in the house. On na bu obi obe be as a parent no ba ko o me chance kan. Ke ba sa the party is about a lady. That's the about soon. I think on she on Ada. You to me, teacher for now, a child there was a jail for the Facebook. If you are about yes, you are doing. And now, when a teacher for the Domunara, but do you? The area of Facebook, for this, I form by FM Bakubai. About you can't form by now. Commercial will be try a call. The more the mile. And I got from Nana nigga say, and one was he. Okay. Now, teacher for me, Chador, only a train teachers are a man opposed to a man, a man, a Maria Fichona, Bupacha for Zomijade. A man who say waka. And now, Amuda, a man, Mudiamo, Mudamini. No, what I'm saying, I tell you, I want you home. Yes, you can have no come from more. I just said, one more Bobby and Jam, send over here, you're able to actually. You be a small ball, Canada, don't in your danger moment, we are going to away. Watch out, Ham. You put more than a more. You have to boy to cement. You baby, you can't more than over here. Was really that. That's what we have to teach us. Where the teacher for now the pass or imagine down with you. My the papa because and now we're then creating a many who hey, where the so be turned a gima, young Jasempo. I got the way so be turned a gima, young Jasempo. Now, my bankrachi pania or a chance yamane, and I be a director of education, Naswate, and an honorable MP on a small bonamane. Okay. Teachers are even. I don't know what woman there. I didn't care for your yes, Nadi. We are seen now. The teachers in here, you know, teachers also. The teachers also, over buying. This is a base, the one my own, yes, Oguka coming. Said about her soon. Some often the MPs now, the MP now win. MP, I found a marvel. Honorable marvel. We there, yes, we school ham. Don't go to the teachers, not the man. Like it's all you're doing there. You're school, I found a teacher's quarters, women of more than a year.
Dana o mu dem na ye oyimba. Na me ye hwe video ba ko bi nso ewo Ankan FM Facebook page no na asema gba pata bi onwuram ba bi eno no ene mo de nchance aguso eno no mo de be dey On this question ne be mpa de teacher so mbe krom di ye pese ye di wo gu ye se da na ye di wo ye teacher mo ho. ena mo de magogu ngro Oh, so ye di wo o su ba. na nti dana muzina na za pata Yes da. muzina so mo ba na takwa me na mba no blog Ela to camion. Foi mindam. Foi mindam. Ghana ye wo kwantwa pa o baby e dia teacher fo begua anie achema nchia se he ya baby asoja fo nkantinka gu pa kura gidi sei Yeto aba de bia wo wo ka be sia. Wo to aba man yeto aba man yeto aba man wa wo kwa pe. Mai be to bia man. Wo ka sa. Sa sama ba na ya kwa ma home. Ni ya kwa de ko ke won. Ne ba na do ki baba ha mle. Yan ta ba man ne ba ka sama chen. obi ba sa mo to ba mbaka sama chen ho Ne wa sa me ke so pa. na niti sa apatai amaba musi teachers quarters yi mo na mo ye mo musika na ono abubu bebo amo ya na ese ni ye na honorable ba ku ba na MP onya amafo onya ba Obaham oba na ke che no so asam no oba me che line ba sa ba sa no de maye ndi ono abu ko fi mafo Martin nka wadaroma oh ya tena ka ya yi me mo wombo oze ye yi me mo na wampi na wutu anamo papa se ya ade na hwe na kira kwan e bia no nso mo bi ode beboa mo okay ya di via se ai ti tena no okay ye yi me na no baba ka wo se na me chen yo afi na ebi se na ya hunde o le ye ti da ma mo yetu be kwa na ebi awo da school hu na babia mudi teachers enwura mu amudi teachers kogui misra me busa wo enkane a ho wa de be enkane pa una bu ya de mi ta bo ndi o kane o na de ye hwe de ye hu po obi a chese kane o o kane wa se ye si ya ya de ti bia ku musi wi amudi nkane abeko okay se we de musi mu ye na atakwa me nti mu hia cement e ya nwa yeah, for me, yes, I've been boy and never say, but yes, a block. Okay. Yes, you are come. Yes, you know, about my attention there, no. Then must have to be a blog now. Yes, Dina, yes, no, come now, you're not a fish ammo. And the day. Mate. Nana, ya. The same feeding program is you are. Everybody. Feeding program. Seedling. Feeding. Feeding, school feeding no. Na pojonyo. Anu so ebi ni mo ho. Pojonyo. Okay, school ni dudu nyina ye P1 to P3. P1 to P3. U free P3 na okoto aso ba bi fufuro. Kete be ba ko ba 5 kilometers sana ko dem ko no. Yate P1 to P3 kro ye be hwe de etwo no. Da woni mo ya wo fa Kokobe, achem kokobe. Pojonyo. Okay. Yada asenana nyami shirawo. It's Lawrence Beats. This is the day when all Ghanaians we will go okay. It's a special day. Okay, mamema minua asiedu akwaba. Obani wadarma yamwache mu akwaba. Yo mejoso odi ankan. Na pomboko de. Me ho ye na so e. Yesu adom boko. Anope kotokuman ba betie wano kasa. Na minim ya address wo sen yenyo say special assistant to Kotoku hima anase sen wadarumo. What dress me is okay. Okay. Na obanana na hima ho ye de. Oh ne ho ye.
Utia henkef manopeo. Otie pa. Na so da super utie pa. So that's Okay. We dey akwaba na me ma message so be so budio me na honorable MP for Achiase ni PSN nkomo na yedi no opese o kire na adwen kakra ti ye ne nwie na afi ye ne o yemfa ye 101 no enhye so ha. Honorable PA ye mo ache. Yo, odi ankan kwame yabwa. Orisha. That's right. Na bibia bokore. Adumuni ashiri honorable. Eja kwante na me tu nka che. Odi misha oba mi tie pa. Na honorable Kofi Mafo o town na say on grind. Ni ba cho odi me honorable aka. Okay. Na yasin koma ya ne nana ya otawi otosmienu achem apam so hene. Yene ne bon komo yasin komo no so adwenkyere bi apese otenetene nyoma mai wadaroma ekwada ho. Yo, odi anofa de mefa akwanya na machie watie fo a tie ahinkan FM. Baby ekobia no edase emta wabo ama nyama ba ko ni bi ekoso wo Eastern region e bo akwa mpachempa edase. Nsam na nana kan no me keke kakra wo ho ye eye school dan ene sabi baby a church for dan. School no an start pra kope na moment honorable Robert Akwesiam one share school na se the group be na population wise no na enkoyi nti school ni guye nti honorable Kofi Ankwama for bi na akwanya no so oba besom ne manfo no hu ni ye se eye ade a ehia no nti so ye na de so obebo ma school no atumi atimpo last year na ye fight ye corporate teachers train teachers omobaye even before that no na ono na afa teachers ayeti omuka na ye work ya na nyame adom train teachers about nti na ni so adom ni say obebo ama infrastructure development bi aka wokro ni so no omonsa beka me no ka say ye de 3-minute classroom blogger ma contractor oba bisi 3 classrooms e dey account said na nan kan na mu ntwa kwan enkokokoben me no ka say ohini be dia dan so master cha betwa blocks kwa egu edan no ho a omo be hye ase no omo si nti teachers bungalow na aye problem ho no e yade a ehia yen but yentimi starting ni na atego development de odi unim say e gradual yenka aniema bom na enye apam so nkwa na sabi ono abukofi ankwa manfo wo hwe so e constituency ni na nti project bia asen hwen na project bia beba no na MP no asede se oboa na ohwe na otutu ne meye na temamufo no nya na so mfa so nti de meka che na nan se MP ni na ni free dan no se de ono eka se MP mo ewu fishi tom de yes adwumadie no ayade ehia no ye ba pepoa na yes bungalow sem no e de amom but as you speak na nkwa no be bi omo so be transfer ya dia ehia yen nti oman no eye na nan ne mpanifo enti tu ne meyi na as you speak no omunye bibia teacherfo ne bomba nya ba bia tena na MP so fa classroom no adwumadie ni oni ohia ba bia ka ese so ye ne waye because ko bi se kwa mesia oman na na si tadan se de omu si ye a de kokobo omu cement ene roofing sheet ene de plaster dan ni nyina ho de ma omu a ene teachers ne wo ho omu sa hye for fresh air eno so mu hia MP mu a de be kwa akobo enti ye sere omu oman ni ntubi anamon anopa program ayo meti wa chepa o hwe individuals a omu wo oman ma omu ado omu ho asi wo ye bibi e yade e eboa e ka se bibi e twan aban a ye beche nti ye sere na nan ne mpenifo ene die mu a omuntu ana mo a eye na MP so ma me support because enkla no entimi nkoso anko school okokoben e kwan wa na eja grante muni ohene ntam so etise sanse mebusa ne se wate honorable Kofi Ankwama afunka no ozo omuni baby okra na utie ni kasema na sa ebia emframa kakra da muni ntem ehon so tise odi emframa da ntem a well minim baby a ogina o kasa free because community no ye wo party mpanifo okro ni so nti ye bane ne o man ni be hia wie ne ye kwa ya MP ni se party mpanifo dwumadi bia opese wo ye no e party mpanifo no ene nananom no omo smasa intermediate fo ne wo me party mpanifo no mo ba MP wo cement ya officiality okay enye nananom na bagi you omo sma ye party mpanifo no bagi ne ma na omo de call ye nti se ebia panini mo na mane the whereabouts of MP a meka se bia nkitahudie na ewo omo ne yenkofo na ewo na party fo na bia chema kakra ewo ho nti wakan
Yankopon ya duma ochina Monday me am call sorry ochina Sunday me am call apam so na makwa kushia nana na komo bi aka sisem na na di me na na atwa so adi wa madwuma na emre wa chese wo ye badwemba unim nyansa Yankopon sha na mom na de ehia pa ne se ba bia teacher fo no da na ye se teachers quarters ne de se mutira nye ye na drop ba international media ni se wi a chance agyan mguase baby ase teacher for that say teachers quarters no ehu ye panti wadaroma ochina wa share boso ba kwhia kurowura yi okwa na munyama to adwen ekwan papa ye nyine betima faso na teacher for anya ba bi do mutiato ni school dan no so a ebetima si kama na aboama nkora na nya ba bi atrensu de no na bibia nkoso nti ye ba hwu anim efu achina ko no ye ba bua homam de besi bia one ye ne atiefo nche why odi bacho medasi anope medasi be thank you aha ena Ghana ti aha enso ena Ghana kasa sanse sabride enzem na fa odaman ne achiaseman ne ebuakwaman ho no mpanufo no na musifu ti tom tie so mo bibia omba ebe mom kwa no mayom ho ano eja kwabra mesam akwa babiom kafra no madumo mic na video maso yo na ye ma me wote sen de di kan free ya me adum ne ho ye pa na pomuden bibia adum ni nti okay ho ye yo ye nya ne ntia na obogwa no se kotoku hima na na kua santoa ebedi 60th anniversary no kresa na se atesem no kre fi se enye easy say obetra akunya kese so for 60 good years mu abenisi niema bibiri otra akunya so at the age of 13 wow no transfer for 60 years yes I am for ben na dodo na betu no muslim dodo na betu no se ka kutukumemu a menye sure say him be betchin no penny in terms of say ye tra akunya no so okay inti experience dey will be pa okay akunya na inti entutu ye gu akwemu a ye be set committee na o ma hwe se ebe ye afiu ma na sa fie be wrem afiu ye mu okay hwe se betimi aye ne kese pa na ye hye na nyam wow se nyamia yibi no kre na obi baka say we de eye asemde eye nhyasem se oba hima tra konya kasia so mfinhia duosia menyine se Ghana bakwasem kra there is a queen mother wanya 60 years e wa konya so yeah research no I think it's on no be di kan yeah na se kotukuma ye wadoyi adie papa yo na se ekoba se sa fashion be ba so a na ti se akotukwa yensem so hu se da benkum se da ni phone no eno so be ne den na amanyoma kone se de ebetu hwa na ye nyina ya gi boom akwodi akiri yo mi da se if say we dey make utu me offer Sir John okay o se bible ni se so kutenwa no na se ba ko yira kona ko hwehwe no da wanka se we hu na jawe no mini se nipa ba ko pe na ne ho abase mu kutukumem apart from that na hemfu no bi eni wo sa chieftaincy dispute no okay na abrewan so eni obi anyaka oni ohi bi anyaka enye so ohi bi bitimi apagya ne nsase me de abrewan ne me yaka na me ko ni fie na papa no enti sebi otwen wu edukrum na oda hu so oda enti se drusi ebedi ayi na fi se sebi yen celebrity na nyo oda ahemfo ne nko sebi it cut across the whole Ghana and I hope say sebi o mi say the mesa kan si so say mi hu say ohin bi say me ni akua santoa e wo problem enti no bi ni osa okay enti emphasize mesa da wasibiem se wama ho kwan se ye maame boafo mapa na wagya wadaji nyina ba se oni ebetwetwe nkomo sansensem bebre na ahoro so o radio dwumam de bonkra tem de ntene no questions bi o ha no be den de o pese o yi ano no fine de o pese o be yi ano nso no wadaroma obu na ni dim na wabo atra se mu wo ho mu ne abrewa wo ho na motetete se esi kotokuma enkoso nyina no abrewa ka ho bi na enkoso a ma mo ne ni wo fie mo bua no na de yom no ana etimo sen I would say Rebecca say some of the statements are fallacy.
Ezebuwa hodo hwa dansem. Hodo hwa de ejina so ni. Because say be say oka say abrewa na makro no nkoso a. Na just ubom nchiremu kakra. Okay. Because odan etumpon. Kotukumai etumpon. Ne mpuntu ne sen wadaroma. Vi say ye kase mpuntu a enyira enipa baako so. Ejina mabunu so. Anasa timamfo so. Okay. And ejina yewo akandifo, that is ahemfo ne ahema no ma yewo Kotoku state no. Omunyina beka bom. E sum Kotoku. Okay. Ena aban so ewo ne chefa. Okay. Oye. Enti no ena sebi manso sem na da ho no fi se eye abusua kuo bi enenyon omo manso sem because sebi obi ho na okun manso no sebi Australia fo a fi se achiche ntobi. Enti se agunafo enenya omahensem na se omoka fi se ka oman na so ensa oman ni nyina se woni me se de me kan so timasi ya metu asenso mente ase in a sense say si am fan say before answer na ahensem no dispute ni dentins fi se ni nyina na empuntu ekoso ha amanfo susu se senka bibia to din se ne se ne fata enka the rate at which empuntu de bekono ke ebe broso chain de ye hu ehon so me say wadaroma pacho said the old canon if he said yesterday he said watch chieftaincy act na he said 2 minutes do na no every ahemfo nsem no kre inti se base empuntuo kwame nkroma shobu adaroma ene enkankwa musile na ejina aban ene musifo papa ene yasomafo, that is MP ayasomo ena bankra chipeni omuna ya na obabre wanso nya MP obabre wan onya bankra chipeni na nso saban pasase dia ye bibia ontimi nkwati na nanam ahemfo good menye sure se aban aba so opasase dia ye bibi ena nana deny ho ena ye man mu nso ye wo esabi wo a edi adanse se so obi bedi mampania na empotemu ahemfo se Kotukuma ye susei no nana hema ne hene ne mpanifo etutu anamon kɔ mampani nan so de na hia de kɔto mampani anima awokeka wo de ye ne ntem no amanfo susu se ana no kura ekɔhyew ekin de MP ana DC ebe push sembra you me that say ahono so no twimina kakra fi se odoba the whole Odan municipality and may use a won ejina manem ampa una da asuja for yes resec shawonsa owie kura no san be assembly mind na je say psychologically ni ya sideline ahemfo every amamuni okay enti say empuntu oba omno ni the gateway form so enaba omani sabi yenka se omuba omunye bi but so ka se bia opasase yedwa isi asase ni dawo ibi so hin bia na hin bia so sorry nka se mamu nsiga no eno amenya ne na samenti menya ne ntese ono abo MP na or another network na o ka se e bia ending of this month or close next month be start ya babesi dwa no good another example o koya asase trama bi down se nifa so ho aposi fo asase no ye twa enfi ahini de bi besra asase no enfo besra aposi fo mpanifo omo ba fie besra omo ba fie eni e ba besi ni ne ye ba besi na ochina e ba besi ni ne e ba besi na ochina se bi ono dia wa ne so dia asase be ma analowa me di wase ana se resources bi afi se ujemu obitimi dia abo empuntu okay and just a master to example ya na so ka kire me se be okofa project e bae na ankoso na me hu ba bi kura wugina se enkoso odo wo kan bi yi na so se be se de me kan se
Research kra no me nye sure say o come on board no. Anka. Say bi antawante wa wakutukuma mu ntina mperifo mpese bi omode benkum ana ni famba be frefa no chenanko obi akogina ba bi akoto ayampia se entawanta na yebusua ba ku enso anya nsunsuanso okutukuma nyina so wona pe na anya nsunsuanso wo so adentia yes because ebi osro ade afo ase de me kan se achichide entobi ense mpanifo nso asom bi nso de sie ni wokwaye ma ensensan no ne nwula ne bre good ewum sensensan ne bre de isi aye bre pa now so no se de ka se ye wo amama bi ana se ekuru bi ho a ahemfu ni ho nanso no ekuru no koso se bi da bena opani bi ababo so se saa de we di susu se abc odini na so obem na do no bem ha be boy because on the sort ho but what you assume michiupa the act on information wona o mane ekuru ni nyina se security wise so development wise so bibia no wo as a municipal chief executive na mine bibia yeah na ye hia de esem so no MPD akọ parliament enti so push na susu se me kwa ha na se media ba no ko wa betimi aboa na waba abrewa we de esero ba bia eduni de fa ho jim me nya sure se abrewa be ka se menko ena obia so nya sure so obia ye bi da una oban abrewa nti so obia ye bia na betima ka kire me nya sure so obia ye bi da se me se sa project we abrewa pushi ene bia we yinani ebi nsi sada wa oban abrewa no pacho kotokuman a muti ahenka 93.3 FM na yitra ye kotoku hima eye nanaku asantoa a wata kunya kese so ache mfinhye dusie ni ne buafo mapakwabena siedu enene anopai wama ne ho kwan se ensema amanfo keka okrum sema amanfo didi nkomo okrum no ogina abrewa nam na de obetime yi ano no we yi ano ne hu kwan emenyine betime aka bom ne aprimpuntuo e de ama kotokuman akra se woni abrewa ho a emfie pitipipi ni ayenhye damu odwa enhye fa bia no abrewa ni jem oni ani jem kura adenti aya na am ka say some of the statements are fallacy in a sense say yenyenum say ni nyina kwa twa besi say ahensem chawanso say busuasem ahensem no eye abusuasem na mechire mu mo wate asese wadaro mametio sebio enim sese akonyato a oba ahema enipeja odihye sebio obi etimi kotiboa ho ye ka se boa ho akwa kosere nokre nti kotiboa ho a oba ahema no so eni nipa ba ku medwini panifo badwini ho a de omani atoto form so ebi ahenkan fata no na yete amano why is our process na wi ena abusunya na bi tina meka no se be anya hoho sasem oho ntimi nsore abusunya na bi se ana process ya fa mu de metwase se una si ba me no nya adwen bi susu se ahachia ye ventusi okay ono so ye bubu na ti de benya se ne ye nko court na court decide se me de na meka ne bu ana so de na aka ne intiko oba hima de oye na famu de wi oma mu de shi a mo fa ni nyimusi o ena busuin bia so rete se de bi bia kwan afo aso yi de shi no disi de kokoto ohima ni chefa oni anu yi bia so ba ko ni ho ano wasama me so wasama me no mo bia sama no oni chefa so bia boni nkura wi enti ohima akọ won ko se so akọ obi aboni nkura nansa ne mete so mo kokoto no kure nansa ne mo kokoto ekosi sen omutu asem na sheda empre dodo se na asem ye tu ahyeda nti asem ye bebua ma yenya anu yi makotukuman yakoma toye yem one day eno no de menu no de ni ho asem court na bechire enti afasha enkoso kotukuman mu no so wo se ohima di hu yawa ekwan be na odi hu yawo no sem fi se eno no edan ya mamredi ampa ene ma ensu hu ade a ewo kotukuman no kre bibia kwanya bibiri ene nsu pija ekuru no ene nsu mankabu mu ba
ɛna ɔhe ne ahemfo no bɛhyia a sɛbi wɔɛhu sɛ menuani yɛhu aberempɔ ne abarima wɔ mu na sɛdeɛ meka sɛ the chieftaincy act no ɛma wokɔ mu ɔmo system no mu a ɔmahene na ɛyɛ president nti sɛ ɔmahene ni hɔ a ɛdwabɔ no sɛ na ayɛ bibia hɔ tisi nana hema sɛdeɛ ɔka no sɛ ɔmahene kora nso ni hɔ a ɛ affect ya ahemfo ebi sɛ ɔmakyerɛ nyina obi ne obɛnya ne gazette because ɛyɛ sɛ ɔno no ɔno ɔtumi gye tom ɛsan so nti ahemfo bebrebe a atwa ho ahyɛ bebree na niga ebia ɔmu ni krataa bia ɔne nam saa ɛna ɔbɔ ne ho ma ne meyɛ ɔhe sɛne ɔyɛ ɔhe sɛ no ka process no yɛde wotena nkonya nso ɔyɛ ɔhe okay ka process no okay so ate aseɛ mate aseɛ ɛna anya gazette na no na no so ɛsɛ na abɛhyɛ ne ma second phase yes na abɛhyɛ ne ma abɛhyɛ wo ma ɛsɛ aban mu no wadi mu nti the first one ni oyɛ si wo hin na wo manfo na gye wato na ni dispute bia wɔ so no deɛ sɛ bi wo twɛn ma me musa we sɛ wi wa no yɛ otimi yuni a sɛ wo ne ɔba hema wɔ hɔ a ɔgye tum sɛ kotokuman yɛ wɔ ma hene ana ɔgye tum sɛ yɛni ma hene question abu sɛ deɛ sɛ ɔno deɛ sɛ wa nominate wɔ hin ɛna challenge aba ho okay what you say with you nti no sɛ ebcp anase ncp no we dey nkebe sɛ ho ni njai yɛn from court na sɛ ho de wo pɛso be ya no okay tira maka sɛ de wo pɛso ya no ne kwanda ho etiefo kotokuma mu nkomo na owura akwabena sie du amamani aso no asa de obu ne ni dia ma na na ku asanto aye kotokuma nyina hema sanse ensema yetetu abonten no to de bina penifo sa wo ban enzu ana ate se aboa koto hoyi oje kwen he ewo ho na abrewati makwasira kotokuma nyina hemfie kotokuma hemfie me ba jo sɛ ni fie wakwasira kwaside do akɔ there be sɛ na meka sɛ divisions wom ɔno wɔ na hemfie okay ɔno wɔ na hemfie no ɔno na hemfie no wɔ wokɔ ebom mu hɔ a mo si esi abronsan fefefe bi hɔ ebom mu he ɛna wohwɛ ɛno yɛ na busua fie wohwɛ ahemfie n'akyi hɔ a yɛwɔ ɛmaa mu okay ɛna yɛwɔ mɛɛma mu bi sɛ baabi a bɛkɔ bia no na hemfie na ɛtoa so me ka baabi na ɔkɔfo bo agyamantifa a ɔtɔ so 90 ɛhɔ no yɛ mɛɛma mu ɔda hemfie na nkasɛ mɛɛma mu na sɛ first yɛbɔdwa na hema akɔ hɔ anamboa sɛ ɔkɔ hɔ deɛ nanso ɛhɔ no nyɛ ne dia na sisi a ɔkɔ hɔ sɛ deɛ ato kotokuman a ahemfie no adwere gu sɛ deɛ ɔkan sɛbi na sɛ na mede wada yɛnim sɛ ɔyɛ ɔbaatan sɛbi kotokuma nyinaa hyɛ no ayɛ ase ɔno ne aberewa wɔdi kan ɛwɔ yɛ mmarima a yɛde ɛbu no anidie nyinaa ma no sɛdeɛ ahemfie no bɔberɛ no ne tebea te no sɛ na ɔba aberewa so mu yɛvi sɛ ahemfie no kora no sɛsia dispute sa ɛwɔ so manso saa wɔ ahemfie no so apart from sɛ manso wɔ ahensɛm no so no masa de manso akɔto ahemfie no so ɛnyɛ sɛ yɛasande obi wɔ hɔ no ɔnte ase a nti ne ɛwɔ right sɛ court wɔ hɔ ɛndɛ yɛ meda wɔ kotokuma mu ni sɛ wohu sɛ nka baabi a nka bɛyɛ ase kan ɛne atuo ɛne nkontimba but hade ya no ɛno de mebɔ kotokufoɔ aba so sɛ nti na yɛtumi twetwɛ no sɛ yɛnko ba yɛbɛsɛ nwoma nti kyɛ sɛ ɛhɔ no so me ne ɔyɛ adwene sɛ ka baabi a kemfidudu yɛ bia nke nipa afa ho awuo no ba ɛwu nipa awu no deɛ ɔma no wuo sɛ wonyia na ɔkɔ woyale ana ɔkɔ eti ahemfie no manso aba ho ahemfie manso aba ɛmfo na mama ahemfie no so ne anim sɛ manso bia wɔ ho na ebu yɛ ɛna wo ka kyerɛ sɛ manso aba ho ebu yɛ no she said there was an attempt sɛ nka be raising ahemfie no okay na obi nso susu sɛ ahemfie no ɛnyɛ o personal property nti no nipa na wadi anim sɛ osi a ɛnyɛ
hwan na esie na hwan na osusu sɛ deɛ wosie no nso ni kwan sɛ osi hɔne deɛ nim sɛ the nominated chief no okay sɛbe woka sɛ asɛm aba hwan no nti ɛwɔ court no ɔno na wafi ne pɛm sɛ nka ɔsi sɛ nka yɛade pa good but sɛ naka sɛ ɛno nso obi ɔte akyirɛ no nso bɛhu ne sɛ ɛwɔ nsunsuansoɔ bi sɛ bia ɔsi wie a obɛtumi akele mu no ahye pa no asɛ sɛ you call something appeal to pity na sɛ bian sɛ akyɛma babo royals a meme di mu akotini yɛyɛ aboabo gates ne town rose yi yɛwia mentimi nkele mu no ahye sɛ media ɛyɛ kuroma ne dia nti aseɛ nko na deɛ ɔde kɔɛ no so nti aseɛ na nipa ko no yɛne ne nyɛ nkrataa yɛbɛtumi ama wɔmfa to ho sɛ kotoku hema koraa na ɛkɔ bie asane ahemfie no no me na meyɛ MC for the event ɛnim sɛ nananom hyɛ aseɛ ɛna owura Kwame Danso bɛsom ɛwi ahemfie no Kwame Danso ntimi nka sɛ kana dwapadeɛ ho ɛnam ka sɛ ɛsoro wo nti aseɛ ɛna ɛsoro nipa no so nti aseɛ nti yɛntimi fa saa nti aseɛ na nsi ɔdaa deɛ na ɛnyɛ yi saa dabi okay ɔno no nti aseɛ no nti ɔde injunction kɔtoo ɛdan no so ne different okay ɔdwate aseɛ mpatwɔ mato ase because tisi amanso no akɔɛ mmienu ɔhe deɛ no ɛna ahemfie no deɛ no ɛma sɛ wei ne deɛ bata kɛseɛ no ho okay sɛ ba sɛ wopɛ ma mmienu na momeɛmfa berɛ mu no nka wo na ɛnyɛ mmiɛnsa prɛkoɛ berɛ mu no ayɛ dɛn sɛ berɛ mu no ayɛ fi sɛ berɛ mu deɛ nsuo no ɛho frɛ tifi no aba nafoɔ tifi no hɔ ne ba hɔ ɛna meyɛ sure so sɛ aha galamsey ne ɛyɛ bi saa nti ɛno deɛ yɛde ho nti yɛmfa mmienu ne saa okay ankan 93.3 FM achem da kotokuma nyinaa hima ɛyɛ ne special assistant na say ne personal assistant owura akwa bina esi edueke kakraba ɛnene anopɛ wama no ho kwan sɛ bibi a pɛsi ebusafa ye maame ho ɛwɔ de tete okurum ne kwan bɛfɔ so betumpon no ne nyinaa so yɛhwɛ back to achem da sports stadium menya ne ntia sɛ nananom de asase ne man sɛ yensi o dance sports stadium atwam 60 years and over nanahima sabre no oyo hima meboa okay na Kotokuro has qualified by premiership here stadium yi aban hyɛde ntu anamo bi ayɛ ankrankra ɛna free pema ye support no nanahima nso odadwen ho sɛ enunya no be ka no ampa and I think say nani na sa enura okay I say chairman for Kotokuro Royals Lim for that Samuel Boedu I make a statement say I think say very soon bobo sure so if you say M1 no anye dakona eba eguguso ye qualify by ye kwafe aimbia na ahima timi akeka no kakra kire ball boku no ene Kotokuma nyina se medima say Kotokuro Royals ne a symbol of unity I bet me kakuro yi e dia bom nti nana yima keka na okakra ana maka jo say last week can be fa okakra say okay now crowns we di ho dance here na sem no ni tuam enti no say be say tua kwatrin baby e twen na says anke kana start ba fine ye betu hima so nka ye betu obi anka okay ekwan ben na ye mabu na ye bei wo de wuta yi ma sebe wo ben abrewa pa ekwan ben na ye mabu na ye bei ye betimi enya nkabom na Kotokuman atumpon sanse sia wo kasem kura na wodi adanse asem wo kwoto ye nka ho asem wo radio so de enye ne ko ka kwoto asem nenso ye mpanifo ahensem yi a wo boso ane ye se wo pa ahensem dudu yi ye nyina ye nim se enye nsunsanso bone o Kotokuman so ti ye nchirima na ye ba na ye kutuku adehye no kwan ben na menua ye betimi aka bom na ya primpuntu aba ye potem ha yo me da say if you say you ntimi fa so bo na mo ahensie ne nko a okay say enu so nti na ma enkabom ni Kotokuman okay ye ma buna so ye ka ho if you say see a personal interest na say yes no there's a way forward they beat me ama Kotoku akone ni mafa because it's ya say
What baby ahinkan radio. Wada mama for say pejane kaka na nkomo ne yom de. Azama for send me message say ask him to mature his voice. Okay. Say your baby ahinkan radio. No cre. Na man so no ho. Ebi. Kruma so bi wa. Community hospital. Na man so no ho. Honorable Alexander Kwesiakwa. Jubilee Hospital. Na man so no ho. No cre. Asphalt here da kwan so. Na man so no ho. Idwa ye yesisi or dance station ye no fefefe ni idwa yesisi nyina na manso ho. Nti den na kire se manso ni ntimi develop wo da man. E betime develop wo da man. Yeah. Said the obubo so ye ankra pem no mo de abeye. So wo ka se. Ona bo akwasi akwa ye individual. Say mebunu me so ni ankra pem. Mesuminu ye ankra. Say o si mebunu. Emom. E na me kire mebunu de ebetimi ebi muso ene de ebi muso aye. Ebi mu aye. Okay. Kire so be sa mpuncho ni nyina no. O ma nya problem bi asa ahensem o honsi no. Ye ntwe sam mpuncho ni nsensan. Ye mu bi nya problem kakra. Ebi ni wan. Se ebia me hihye adwumadie bi se enka ye beye festival ayenye ahensem de. Tika aboabo na ye na nanambo abomu ahemfo mpanifo ha eba be bo dwumadi ni chidom na the first one ye honorable deputy minister for education eba ye food cooking competition enso esa ahensem manso aboabo anti no ye nya ohen a obetima ginam se me ena me ya aboabo hene saa na so ka so ye bi wo achemu dan ekutokuma nyina henkura ye ntimi nya obi oba be gina se me ena me ye odan ma hene tini fene ni mpu ne nkanko no baby beti atom awun se o program na o wo kano bi se mo ye miss kotoku se mo nya challenge the enemy min ko bi da so ati ase mo ye wo the other programs bi brae but se nipa no hwe na se bia o didi aba ni interest because we say we ni ahinie no ese no correct but what you assume we ni ahinie no ese ena ahinsem ni mu no so no omo problem said the work no enti say o didi akọ ha obi ahwe ni interest so far as the chieftaincy issues are concerned but apart from that in fi say development ni no nko entertainment ni nye say be ye be hye say we yo hin anasa da culture no isan say ya fe say si hu bibi sa anu nko na be mai ye there are other entertainment I betimi a package edi age ye manfo nani apart from that the one so transnames no so be say obi anso hwe oye bibi obi ahwe kiri but what as you obi ahwe kiri okay enti no ono so hwe na se da bi ade ayi e bi adachi kura no e betim din sunsu aso ogbo ne bi aba fi say e break because mo so no bi ahyehe se me yo hin na fadie esa culture no title de to no so what has you o se fata teno de makwan debi se no ntina make say etwenwoma sen say man azumi say sia o na so me koye program e wo Accra asise me ho as president ye makwan debi na security be foul say rapture enti sana wait here neze odi manwa di mabesi akire se enya dia sabi mu ye mu program ti na ABF ahensem kakra ne be makwan se obi a wonyo ohen no wa hyehyɛ no so oyo ohen e ba bedwo ende mu makwan David enye tia etiamra enye se eye nimtia ema mpanifo na ne de ofata no so mo mane mre sane de tumi ni minu se o hwan o ya candidate na de sisi a wo se ye maame nominate no ai ho abase me wo court no imprempre ye maame gina na chi ana onyina na chi ali de court na be kire me enye court de na meka se mimi wa hai nana aboabo kontehine me gini tumpre kopɛ so ya aboabo kontehine nana aboabo hima nana osu akoto me gini tumpre kopɛ so ya aboabo hima me ya me nana aboabo anontehin da chi me mitimi dia dontehin me gini tumpre kopɛ ba nana oti ene eyi nana kubura ba ko ohima fie ba ko anfie me nyu omu mienu nyina ntunsu obi ayo he enti die me pese me chene se
de wo court no ye maame ono no nominate no okay the make say asem bi ho say ohia no asem yi so say ochiame ano ti wo de changu ntimi nya no e de no so be konko me no be etiafo de o mi say me ni me nua ye ba radio so me ne comment ya say adwuma say de opeso yi ano no kwa wo ho de o mpeso be yi ano so me nhye no se me hye no wa ha na se nkoma me ni die no mamfa ni die no obu anya den ama no 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 akasa asem bi we say ochiame ano asem isu o so ohia no ntio ne de o si ontimi enyi ano amanfo so bebem at the right time maybe telephone lines no na amanfo so abem nimont kotokuma wo chefa wom kotokuma wo chefa wom na oni abrewa wo de one okwaja abrewa kwan ne de oni abrewa da de oni abrewa da ne tensempa oni abrewa kasa kotokuma yi wosika kakra nimont yo wosika nimont ndana me cho say the chieftaincy act no emma the president no to me bebre the president which is omahene eno na mo ni bi no eno na yini bi adente na yeni bi minua I say na make say I will process abefum aban be jiwatu okay and sana and I say inu nyina ejadwen ekoben krom say there is a dispute okay it is a dispute nisi sabi da bia mka say atefra hwe ase we mbutu awdane no correct say be butu say be daniel me fi say odan konkon ho sangosi kwani be mo afi say o ya branti a wo CPC ta sabi wo ni de one ya brewa na nam se wo nam Ghana ha na wo hwe edin a odan wo e wo oman Ghana m eni mpempenso a wo dan dua eso wani ana wo gidi se senke ya hensem ni tuto din a enke beburu ba biewe ide bia na still na me meti wase sa hensem no nya sunsun so ba me hu ni se me de eye kitwa bi ye hu ni kase pa sanso mampani kufa be dia de ya modwa anye na wa watu Professor Messi me fane crancy NC John Dramani Mahama NC Muhammad Shia Ochiniti akonya so emfie nwotwi mu na akamfi me no emfie nwotwi na obekoi afasha hodo amanfo bodwa wo mu kurom ne ade no ebinsi kotokuma hin kurom da ni nyina no etwe mpuntu ko nachi anameboa de o kanu de me no eya adwun o baabi se etwe mpuntu ko echiri de nanso no if se me de me gina manima kasa still eya fakitwa bi eya fakitwa bi na sense se de obekanso yeni hospital yeni akwan yeni nsuo. These are the preliminary commodities and visa ban betimi but so ko say e kru ni mpuntuo pa dia ankran ne a develop community because we adwuma Abeka Junction what reading news how when was the last time I say Nana Akufo-Addo akochia Abeka Mancheda although the battery impuntu ya koso ho kwa Nana Akufo-Addo kwachia gamanche Abeka Manche she gamanche ase matu ase eti kana Nana Akufo-Addo betwa bechia odan mahene matu ase yeni binti no ma no o ma no so nkyere se impuntu no ko na chia na se yeni bi ni so nkyere se development ese ko so individual to develop odan no ese etwisan yeah individual no so ba obeye survey say grounds to say me ko dan se ko ba se mi hia sa tetreta o ma hene ben ene be san mi ntwa wa no na sen ya obi bibie service center agric service center so ba se onya be 7 acres ba hwan ho mpache o said the administration is there. See our land committee. And yes, say all the organs are working. Lands committee headed by who? Ubopia him for now, Betty. But say we free one neighbor. Ubopia him for now, Betty. Until you are him for bua ha and as a 7 show myself to kumema. Bibia Juma with the exception of Ohina. Na say who eku who adwuma na bibia adwuma na etraining adwuma eku na adwuma kwa benso. Entin there be yes acting minister for 25 years. Well, me ntimi ho ase na ntimi ho ase. Ani ntimi nhye court no so say buamaye in their own wisdom
some case ochina ya sorry na pro unyini say atikotokuma ahoden so e wo ochiman kingdom nim esan leader ye nyanyan enti in chieftaincy sector ne de me no be adwen and development wise in the day I still stand by my feet say and said that nya much impact mini had am so me no nya adwen me so me no nya adwen nya me no nya adwen ne say you can development enya kwan ka ho no kre ba ye sure that fine ya kwan van say about 60 to 70% we say kakra any main road keke main road enye da pa wo hwe ba bi odan wo dia recently abaye to ye no odan na top the whole eastern region hwe kwan nam so de benkran na hwe odan kuru no ankasa ne mpotem akwan na ye mmo ba bi adin ye kase ye comparison ka bo nse yakachi yo mate but the person me so me di tro mu ni say who empower the society sure no munya dwumaye so because me ba am fan so afa nipa binu miensa enan bi if you say be o man impunchu no ano no because I na ehwe the human development because yen hwe me nya politics there sure but what you assume but ehwe Mahamata must feel Mesida, Mayesi, Obisu, na Dani Weni Bedi, infrastructure ni Bedi, a commodity ba. So I assume. Me too. Into the Emum Nunke, Mumia Behan se fine. Say, we for development, I say, or being for project Emma or Da Nyanka for Sempa Kodo. And now so Mishia challenges. Na some a businessman, na me one crime, me wa broche. Na matesa or Da chieftaincy issue, I court close to 25 years. How will I be encouraged? Say me business be called down. Now does it enshrine in the constitution says so he ni kru no man say your chieftaincy dispute down to me any development. Me no me nyans we me say 7 producer obi a oye business minded no. So ko ba bi na ahensem nto din a otwetwe ne ho otwetwe ne na ase. So na ne sen ka otwetwe ho ase. So that because I saw heard the merit and demerit. So that is. Yeah, then na person prove a point keke. You prove a point. Say yes. And you are progressing. We are struggling. How can you struggle? Because Esan say business is a kese any other hentino. Advertisement a say bano. Unya ne sa. Hentina me just say. Ko na ye ntimi and package order in a good way. You bet my package ni ya. So at so adan me buy now can be say oh, that didn't ntimi nyi empenifu nyina ncheni ankasa ye develop the community. But me kwada adwon no it is not possible. Me kwada adwon mu say possible. Okay, the possibility ni den. The possibility ni say. But you muntie o na ngomo na boot for boot. The possibility ni say. Ahinsem nyina mu no. Obi etimi asi community hospital. Ampa. Ama na fanipa. Ampa. Ahinsem nyina mu no. Yetimi nya about 5 FM stations. Ampa. Ahimsem nyina mu no yetimi nya Jubilee hospital. Ahimsem nyina mu yetimi nya Frimpong supermarket enkwala egumini. Ahimsem nyina nu wo enti se ka se bobo ebeboba ma se nipa we nyina MTN office no ne dentins. Omunya challenges. Enti na se transfer say sa ahimsem no credit to nchen bitime develop now. Ama human resources mo manya omoduane adi. Okay. So ubenya bibi adi enyi wasumdwe. Sabi so bi di ahensem message tekuna ko ye demonstration you no go because you don't have time for such things. Unyini say empanifo na momo somom na ye nyina nso ye somom no. Wo mo benefit inti na mo mpesa asem ne betwa no. Owo kwan bi so. Adinti na mo mpesa asem ne betwa. Senka mo mpesa asem ne betwa nka 25 years and still counting senka menimi nua kakraba ya beye nuafo mafom kakraba maye de emfata miama dadwon se ade am de ye menua de ma nya de menua mesrew fa me bone cheme afi ye nto aso eden esi kwan se ye betime tu anamo bi etesa se ye kotokufo wa ka se we ye abusua asem mi nyo de hye ametime di akonwa ne bi timi komu a enye ti ye ma ye abusua ye ade hye mama yintwa so afi die fata no yemfema no enye den a wala to wala mo obi enku ate wala bewu so say what the best but e bia me so me
me interest na me de call be a court no. So at as you new interest now also would defend if you say you've not reconciled you meet the equilibrium point. And for the past 25 years, we meet the equilibrium point into. Yes, said no. Oh, dear, said the Ocas. Oh, and Canadian King Chasso. Sure. Because they are said you, I could not that one yet. No, correct. Best. Oh, well, I know the you almost personal issue. To be a memo. I gazette in the beer. Say, beer clothing allowance. Manson, Aha. Obram Pons in Timpuku. Yeah. And now Kutuku hima. Yes. And now Odan Quantahine. You same pen food or matter. Yes, I know royalties in the say. And Antianuntina. And young crown on demand direct. Mary, a traditional council, Makwajana. Traditional council. Regional House of Chiefs for the present. It was somewhere 1,000 CDs. A month. Was it a month or something that? Okay, just someone should any figure on top of your head. Okay, just someone should any figure on top of your head. They say 1,000 CDs. Okay, it be an improvement. Be an improvement. But you are man for count chrome say the entire I in 17 trying say Nimon to try him for the cabo soon be antiomo. You and you inform. And yes, he can be an anamica say 2 million near him for instance. 2 million or court. This has a capudoni is almost $40 million. I da kutuku accounts no muno. Una be on him or ya way says kabis adao. Ona se wa utie chiri kwa ya we. Na him on him ba no ya. Saka ku yajini kwa no. Ali de obi enim se me beju asase. Ali ejuma se utua royalty. Se mi twetima efi wasase mu se mi tua royalties. Okay. Bibi e be fa no asase die bia na. Se ye me empempran dia ne de. Eso utua processor FM. Okay. Na no nyina achi no. The president no and they could the ultimate power, which is the Omahene in this case. Yes, not President Kufuado, but Nko Odama Hene and the ultimate power. Says he kapudo ne sumhono. Inti I'm winning Mrs. Kaweda on the Ebre. Oh, sir, near Sebio Sebi, Obian Samun second home said, we are Sebi, or says here and fancy say, oh, Abu, maybe it's a team of Krawaha, Nasi Bitra. I see to my royalties. No correct. And said the social responsibility agreement, which is SRE. No correct. And you know the only be aware. Say once na you 200. And then there's a kakraba. Nana no my do me yomu boku to kuma bro. I won't say. Say sika we da watepa school is wapa. Ye twa ho e da banka. Sika we da ho one district one factory e bi ni odan ha. Ye bre akwan ahodo ayemonchimonka. Achima wabuka kutukumo. Kutuku memu a abu ni kura kuta mfemu da ni nyanso hye kutuku ye hye woda ase tisika we da ho na ye mpanifo twe manso de a na omanfo no ka se ahemfo boya bura se na menum ne amanfo no yadwana o me de meni omu anya adwen sa adentia nya meni omu nya adwen se be me ntemi ho ase na abanuanu ntem entine se obibi ka mum dia na ka ye dia ne se so court 20 process in Yama. Sisu, me so was him. And I say, Miss Wasim, Nasa Semnopota. He said, Gateway be a bit maybe. Or him be any to me. A man for say, Oba him, my friend, court to uncle Enocre. Oh, so lawyer. Nansan in the court no mukuna, was oko. Or lawyer. Neloya no koi. A lawyer. Okujana name. Into ono or na oku defend ya na oku kan say. I don't want it to. Hey, radio papa 93.3. Thank you. Radio ndi papa na ugusu awuti na henkan 93.3 FM ena yenua P to the Kotoku hima nana akuya asantoa kwabena asiedu dodo na bonu manefre ne kakraba ono ne abrewa kɔ nakra na intinsema sabe ontan timfri abrewa himfie no ene ne ahenkan FM wadaroma yema watibi encheme bia homa no na tiefo nso abam kakra na omo asembusebe omo adwenkyere bia no so omo de atudwa se kwabena wano yi a obeyima no eno no akɔ se asembu se o chamia no asemi so se ohia na esa abrewa bi ya no a obekɔ nachi na kobusa abrewa na ode mana ebrepem ka ese ya so tia obema ya so nso ayeden ate kwabena the destiny and the future of Kotokumai only saying
Oba Abriway, send Abriwan so hunu. It's very bright. How? Ne bright in saying. We say penny for say the our one chichiri crew. How one magic crew. I just want my fa. See the chichiri crew, I say the our one crew. I made him busa questions. So they no. And then you see we had the rate kutuku ya nyeti. Any new said the net na etie. Any the were asiko. When you saw the me mesre ni say. The me mesre ni say. Ahinsem no is about 10%. The aka na emi no. So ati asio. The aka na emi no. Se ebebo ehumodi. Said the wabo ehumodi ni bibia bisia yi. Na frem pom mo so de niema, obun so bibi supermarket ni I think say ebi wo I cannot mention a few. Almofa you to na at least utim kudi pa kra or not me remedias now to aso dentist no. I no ye more important than say ye be hwe ahinsem no too much. Jesus ye ni say betimi aboa makotoku develop. Na menu ya dwen pass nka ye nyina benya sanka bom ni santiase na ka ebeboa pa na mpanifo a woni omunam yi a ye nyina ye ma me di makoten ne bu be se abada ho a ye makrama anye den enkeka nipa $40 million da ho na corona de hye bre and ye figure and you na oka na ya he I'm timi nchire ba so sisga me first ka jam se me kwa me ya we anti once the craze ka na see me say scandal because they say royalties ema Kotoku state no good and omo system ni in such a way say the American it is a mabu nka so mu di na nanam ho yawa woni omo ya dwen udi because with the latest explanation what their mind say bibia gina oman hene senka ye wo bia obetimi asan na sa sika puduo na da ho no de pese de okutuku membia ye de aye na ye ntimi enka asema ye mfa yie ntu ayi nti no sika ne da ho na mante tempenten kwa no so mka so mudi ya amudika ana una hunu se even kra no se sika na aka no kra no enchichemu mu ya wa se ye chichema se de obi am se be kana so mame mane me naro no tu wa aboabo ati no kre sadodo die bi pie wa aboabo kroma echemu miensa ana no matwa nkunya baako no kre aboabo hen baako no kre ne de baako so SCC kro no ese kitwa bi sha and you benya bi at entino no instead anye e fapem ni egina so obetimi am of dan develop because you see a check for with the $40 million no kra na say ye chemu miensa fancy be the advance 12 million no $1 million ko is kaketwa na minu $1 million betimi there it's everything there Kotoku $1 million betimi be factory back no problem but there you were $12 million you were $40 million such as betimi be 40 factories there kan nyina question say ya ho de ne factory no kase na no akogina manso no so ena mi ntimi decide makoto so ntimi decide no crepa ena o nya ho ntiase na mi nso mi nya ho ntiase ne de efi se ya twen awu anya se ya twen awu twen ku sen se mo enkosi da ben so woni abro ho a wo hwe nanim wo hwe ne tibia wo hwe na kwane bema onyaaya nka manso no etu atwa se 2 mini kuta na senka manso no etu atwa na de na 2 mini kuta no ono ne nyina epani ono ne nyina epani ono e oba hima ono ne nyina nto otumi pa okutokumem otumi okutokumem enjade no ntimi manso no ntwa sebi wo de this year no no ko education say wo asem na akoy no magiatum analysis se kura se makama nya anwe da bi o me de mi minim se mi tu mi mun na ese mi nominity ene wa nominity ene obi challenge me nti nipa no challenge me nka se o meje mu na nkwa se me de still na that's why you should understand eno na nke pese u bie nyoma ni kakra o so o de wada no no ye busunya sem enye ohin bi na de ne ko se ono wa nominity o maame ye nyina maame wa nominity ena obi challenge nomination no ti court no okọ as den court no okọ me pa choy se bi se okọ se asemo ba
me pa what as you asem ba o do asem koda lawyer no atasim no ahwe de ni emra ne ko no dia ko defend it. In this case ya mami defended your nominee no ano no de ejina ono ne lawyer so oh na say me baby me gina de say metima ka say I court wa me koi me gina ni say ne de unko the merit of the case him unse court no say kwa charges na nye ba ku padwa dia si o meet you eye bibiri ba ku mienu miensa enen ebi mpo na charges na edu na de bom no ba ku bi de me ne wo ya dwen okay but miensa bi aka de me no no ya dwen okay padwa dia si o meet you pa je se mitimi yi saa bia miensa ni firi ho na kwan ne dem what as you ana say the odi ko nyina no kra no me no nya dwen enti baby o ma dwen ba bi hie baby o so ebe pai na so ka se magini nyina tuma na de o ye na ye court asem tia be mra Obrimpon sintim poko ne odan kwantana na wiafia kenten ene Obrimpon Saforo amoba abraho ewo na himfi oh say nana wiafia kenten kwanta nana kwanta so ni abrewa ni problem nana sintim poku manso oni na any problem Obrimpon Saforo Obrimpon sintim Obrimpon Saforo oni obi ani na a question my musa so mo problem say amoban ho fi oh in occasion so mtimi ba ebedin komo amehu nana sintim poku before say me call telephone lines no ma me fa we mpia wo anu ya fine ye ma me wate ensema ebubo fa ebuakwa say adoagiri eka ebuakwa fo asase on abrewate oh wate na waka bibia gu asum oh na say the since time memorial and sa aye asum kutuku I think say okuta one of the division okay intine say bibia na eken inti say kokot na say ko ICAPS na say ko yi gu wa na cho sampa we di enka ho enti abrewate no onka bibia gu asum say abakwasam kakro ni mo ho ni oh na say me kra mi say mi say do agirika odan because na afrotin eye adonte he adoji no mu we di adonte wala inteno de eye black and white but say they can say bi o achimem ni eni bi enyi nkunti ma ne ku ka ne dentins ebi ono so obi ama na history bi ti se ekokike ni nyira bom da se be da ho nyene menu ado agire hin akasa ema waka chem se de wo kai pepe kutuku asase nso ade a oso odi ho ya ne se enkabom a eni empom a nti ye no ye be fa kwan be so ne akai ho abom se ono yo hin nokre ena osoro se bio ye institution na ye wono wono no kuta more power esiminu ampa nti se ono so transe na se obetimi di nkabom aba akeka ahemfu ba community mensa boma bi se it is welcome. Finally answer my telephone lines among phone so de no buy sabeba so bim enche bia recent about 2 or 3 weeks ago ye nyina ye kotai ayi bia hwechi ema achimtwere so afasha wo mode hye so wo no billboard omode ba ko besi nkwantanim ha ya no mo di yi ahin se omo hyefa e wo atwere so yen hyefen ede na e ka kire se ma dika explain ya kire se chief tension on the structure of follow but what you see meet you pa and he say oh he ni ho sa the president ni wa town so ya payagum timbo papa egum sa and you see go supai really akakraba me da se ba cha fia frafo mu betimi abam na watie mu nso mu nsem ye de privilege to have the personal assistant to Kotoku man nyina ehima se obenya bre abetran nchen na ensem bi kire ya dwen no ena de ade brobro nyoma ni so ye besere se bri bebam na ne mame bema ne kwan a bre ne don no ye ti bibia ye betwe na ba na obeyi anu obedwam na de ye obi adwen kesenene no ye afiri wo 0201 944485 0554 820910 mesreo enya kutiabo na enya teni adwenkyere
ene asembusa bi a wo no na de atodwa ɔne hyɛ ba me mo akye mo akwaba ye jo so ye se me samo de chem yo pacho ka se free me ka se fi achem oda okay wadaroma na ye ti wadwenkyere ya no pe ye ti me fa no pe me papa na ensem bi wo no ma wo ka aya na ye mebu no so an di ho ya obebre se pacho se uti state agent ko hima ho no kura sebe mo nimu a mo ma ye hwe kwan a esi ho ekura ko hima efi ho enti sebe ti gebi a ka wo hin wo ha ana nka ebi mpuntini ma ekoso a enti ka sa kwan ye ko hima fi ho no nti nka ye nye ya na ona mo so ana wo ekura ho mo ma ye hwe so meta na wo da ko mi si eduma bie ni ko nya no uye bebu na uye su a kire wo tu kwan ko bi man so wa ko ye eduma enti nsem bi ho no mo a omo mo ye mpinfo mo fo mo na esi fom na omo nja sebe bi ho no ma selfish interest na omo ndin ye youth no so no na yanso ye bere da mase yanso ye da wase papa o frɛ for radio nkyere no hello good morning someone ore shebe frɛ so ka se free we are 5 pm ni sepakotia yo we de ye ti wadwenkyere yo me na me de kakra de kalanje ye papa no abubo ni ama bebele so se opon manso ni na no radio station 5 that is about boda any ali abubo ejuma ni bisu na o nim se nkenya manso na ka station ni betime to 10 and capacity na o ka se e bia 4 na 10 ke e betime to 20 intino sabi wọ́n yà sanatun ẹ̀ ń fẹ́ bi bíyà mìíràn kúrò nù ẹ̀ ń fẹ́ faso bíyà mìíràn yufu nù na wọ́n hwẹ́ wọ́n tu nìyẹn yẹ na nìyẹn náà wọ́n bọ̀ sọ̀rọ̀ nka àpíyẹsẹ̀ nù na ọ̀ka nù dọ́bù na nka di ẹnìjẹ́ ní asomdwe aba àtìmọ̀dá na ebi sọ abẹ́sán dẹ̀nkyẹ̀bọ disutu nso. yan so da wase hello frefo yamo akwaba me na me yiwa fit we dey fa cheme wasaba me mo akwaba hello ore shabe frefo so ka se free yo udin me the prince atase okay prince yeti wadaroma we dey no pera mo about the questions na ekono kopa na me mo me amepani back bokumo ni bona baso da bi obi o timinka tia no odi na anopa no wo ye interview do apamoso yeti be ba cho yesi odan sem ne ye kan no na wo ho adwenkyira because entine ye de special aid to odan kutuku nyina hima ba ha senye no dia wadaroma ye nto aso why hema no se wala de obon ho modern yo na me de betu aka no se empanifo no hwe na sa omu fi se ayin sam no maso be koso saa bia nko munya chiri na emputuma na ekoso no obi aba na so beko hema no na de se fata no otume de mana omonye no oda be ko ani ese na so makwan se mu court the custom no ma sem ni wie pe na se bia fitwa enso betumi abonti bi nsi se de ekon de ye nya botre ema court na empelifo no so wo ahende no ayi no mo so tutu no ma na odan tupo da tupo na tati tupo mate erase hello good morning pajo morning ore shebe frefo na ka se free papa kran jordan ejawadaroma yeti wadwenkyere odi na mjiro amen pajo se yana na e papa e kufu ado president ofi hako isem no hako kama hensem emene afunjaba ho nti kotokumenwa ayo no ani jiwu onti na boaye na kama nsem ifiri na asunje ma obi nso bebusa se na yankasa so yentimi mu aye ho se onu so bema ebitina ayi because we dey airport for da enyakura ma da akufu na the president ufia kusimu wa ko e masungia ba ma hinza mu kutukumema wa odie no atina mu nso no ndu emebo ayen adibia manso omkono maba nina nsamu ko ma sa tu aheda ye da ase hello memo ache mu akwaba yani odi ori shebe frose o ka se free anwani wonji
Yeti wanchifo abuakwa na matiasi kotokunu yeti mu. Odi enukre. Manso die esekru. Jisi wa fra radio so acho na unyumo radio ya be ho kakra wadaroma. Ema enguntu ema omem. Yen ni bu ha sa achimonchi ya. Na ebugu ene dobe. Hima ba kupa no mosi. Odi. Ni fie radio ho. Neme mputu ma ti doctor da sibra nya ko asmedu apia eba no di na si fom no se mi tie ma sa manso ni na krumo msi na mputu enya basa kruwo no wa yari si wasi si asem na bogu no bi na akabu ma ba ko no mo si ahima no ise so wa odi de so odi de ota ba ha ndi ekoso wa msi so ahimfi be hede wa ya himfi no the backgrounds police station aba di nyina maso de etiti niema sa ni mentino ya po hima cho offer nancy form na dia asem ne da bia no mo fanto be focus say baby da no fanto wa e frato to mo nyina bibia nya boko e wo man na mpunto bo da abo abawanti ida mo ase Yes ya da ase anwa ne free wanchi no hello memo achi mu akwaba ya ra mini obel first so ka se free krobeso sister say we tuntumrem you were tuntumrem yeti o odi an kan mame asamba ko american say bra ne say nana esihin ene wo bi tiem na bra nana esihin me ba jo tie wadaroma wanka se wasi hini wa nominate teacher se wa bo obi din wa yi obi na bra wo yi obi no na nye wo tiem no satam no no ni ho adanti na wanya na nam twa kwa du port na emritintin say no kakra ba be yiwa no you wa hima wo ka bi ebem nto fani nancy form na onye bibia na bibia nya fine na o man ne ho nto no na kroti se woda na ye chimanto a tie bedre sa pataye nempu ntonto mimra wo man no ye da se yenu aba free atuntumrem hello memo ache mu akwaba yenu akwa me yo Asem Yi Di Ka so no abayeti o udin ni ba bia kase free Come prof niyo. Prof me hu pa mpese wa bo di no bia ngazem na mafro. Come. Ba ye di. Come ye jani free ho, ye jama so mumfa. Akakom. Uradi ye jama o. Come ne tuoni soja fo. Come ye jama o. Ye pasujie, se ye ne ye this year. Se ye ne ye this year. Come ye jani ni ye jama o. Mi mo ni pakundi o chassis if so a political figure anti ulemi so into kwame by and large men fa bibi fallen nanado wa ye ni famu die bia obetimi aye sen ho wadaroma wunchirim kakra prof sen ho there be you oda Asem impesa meka me kan of Asem me say oda wa ye ni famu die obeye empanifo nim ye nimu hwe it is obeka sempanifo ni ma de ye pere say e benyi asundwe ni enyi e mahene ye nya mahene ntuka so wa na famu dia menti ase kwa mi nti odam panifo betumi aka kire mi say na nado o make any effort to be a hwe esremu mantem no kofi ahomoma kwa mi omoma mo ho kwan yi o omoma mo ho kwan ema his majesty ayi otumfo enso etu anamo ani ade na kwa me yeti anasi yesi ma ye ho kan dia na na do dia no betumi aye eti mi dia sene na wo kana na wo ma minu ya bi ansa no na di chinchina onu yo no ba be si hia mo bi o but ye wa hanom no se ya ma ye ho kwan se ye metu onko twi ba bi atwi afa dia ye yie se me na me pe bibia kwa ha o se me na me pe bibia kwa ha o kwa mi e maja bibia mu asumasi se hwana treso se hwana ye dan yu ada eba akakomu kwame ada ade se ye nwane ye dwane ye jama o so mo mfa na bia se ye de kwani kwame ye jama o ye dwane afiri ho wari tua wo ya wo kwame you witness some of this unfortunate incident me nyaga accommodation me sumi dwane ye you kwame sanity enti until say ebinum betra say aye yi o majamu so me legitimate rights so me dan you kwame say ebinum anyom ho say ya jamu akwame me ka bibia say
Oda. So obi anu said o you right. Enti kwami yenya ne sa enti na do me best obi am for bibi am for na do na o muni man da basu. Yensu da se prof ne frɛ no. Odi hyaba me man so akyem wakwaba. Ejo so abu. Odi hyempa to odi ne baabi akase frɛ ha ya henkan 93.3 FM. Epa cho me kase free Oda. O town. Your friend me I'll be like you. Ene baba ye twen. Me pa cho me srew. Ya te se oba hema kotuku hema e bedi mfishia aduosia ya dana se wa ya de papa na mom ya maame watutu akwan ehu mpuntu dwuma ekoso ya besre senia ne kasamafo ekaye no me pa cho ya maame ebetena akunya isui ya sere no mpuntu dwuma ben wa ya mabu a woda kotoku kuremu ha ya nso yenya biye senia ne PH kan say we biem puntu dwuma ama nkrofo biem puntu dwuma ma omunya biye ya maame atutu akwan education fund kula wontimi mbobi ma akuro yo education fund wontimi mbobi ma akuro so obedi mfinsia diosia ya kwan hwe kwan a enam onam so kɔ ne fie kwan a onam so ekɔ ne fie nko betimi amani monfo kura ba be yesa kwan no ye di ne din ato so ne blon no so kwan ne fie wo old town Ohima blon no so nko betimi ayesa kwan no ye di ne din ato so ye ka so Ohima blon no so de bia ho no ne din na da so Ohima blon no so hwɛ kwan a ye nam so ho nti mesre Ohima onye bibi mayen ye mpuntu dwuma aka achi no ye ka se dodo na agina ne so a eye nokre me de me se esi me bu aka se nokre ti so ono sha se ye Eji uba se o chese kotokuma mpuntu aye pa ye nsanka no wo de ho sobo ne bo kotoku hima me pa me chow metimi aka nokre people so Ohima insan say president bia betena so a ni amemahu na America na ni amate na America president bia betena so a ohen kro bia so hen ekoma ni tiri nkwa no de nan hi asem atwo no wasoma no MP say ko na asem na me ka kire o ana so o shefa ade senia o kire so hen e shefa no o de nan hi asem esoma oponkroman say the president enya ho ama asem wei fakoma no na di hu dwuma se me nsa beka se me pe hospital kesi ana me pe secondary school so na secondary school Etwa so de na me wo ho omampani ma kwadwo oponkoma de 7 billion na bre etwa so man mini amedase wo ho ya me nhira o me dase mo afi mamema kakra banyia no saa asem wei ansa na makwa frefos no o ka se ono de se wodan puntu ate akama o de wonso bo no bo ye hima isa nse kotoku hima efiti Akim State Junction ekọ ne fie ho no ekwan ni nyina sei ena ne fie wo old town so ekwan ni nyina anye ntete kro ni nye ya o de wonso bo obo ohima ena mpese wo yi na no mame yo dedi kan meda wase na mfise yebebo atiefo no so abaso ene se o mafre no mayom contribution na mi nsem be de ba ko beka ho na yemienu ye be wura afefufuru mikura no MC ankasa ba ho so ekwan no ma wodo no Honorable Victoria Edu passion so ma wodo ba beye akọ hima ho okay kan ho nti sebi onum aban de wa structure ne city no sebi so be kwan kwaje so eno na ofrefo no ka senka ohima betun de influence ama yaye na nipa na command influence no aba ho so ekwan ya wodo no contract nti e baba be nyina ye asef osama example senko betimi a influence through nimot na nimot ankasa de IGF internally generated fund aba be de aso ohima ni onyam anke ye duedue nnua fefefe tira wo ko manhia wo ko kyehe wa etie no ba ye poma ye ni ba bia sa ho ampa nti no se mi koi metia na so se onfre MC boke no be shen no so susu se enye ya no hwe because se bio se Intini monto so a odidi asase isu no eden na ye symbolic I bit makase Nimont aye dia contribute to the development of Kotokumai. Oh metimi ama one example edwane chi ho na yegu ye ni nyina no say
ohima the influence ma ni mo be good anachi. Wonderful. And said the ohima na so no oko OPD odan government hospital say aye extension ono ano ye ono ne butumska okay oko PWD office ho tama infini buye no person we traditional council na ko ho okay and so no anu CC this traditional council mo ye no nam ka say obi a on personal interest ntino yamfa no ankonko Matias and now yenko so mason so say say adwuma ni odan ha so many nyina agu if say o ma anye proactive in the sense say CC no mo no one oba no anye concession coupon concession kakra okwa so da but odan so means ni asase a odi fidi ni company no okay and the two machines that o use CC no electricity consumption no or here wontimi we need modern machines so we need ocean bia say fold up because say be now we business na say cost wa didn't need so fold up intine so tiasia na sa na say e fold up on these two grounds oh him abet my influence ni month no ma bi adwuma odan ha ma odan mabu na nya bia e say we amanfo ka okrom say ohima ni month for a fine pa say near wo kan on fi say all those on ni month you fine no ura kwa me despite or ni goals any ni vision no correct but what as you obet me some social responsibilities na say mu bie say adwuma no say wo amo plans mu dia ebebem enimu dia yen kan no kura ne nkire yo yam yesika na hwa ne ntwema nso anya si esika no de sese bia no so ba ifi say na da hoda da ye de se ma chiro ki no kini wo botom okay obrempos ntimpoku adwene e wo line so say yankomo no person obambi obrempo ya mo ache hello obrempos ntimpoku ni okay akra se wo se enkoma ye ne ohima aboafo edi wo person obam minim bia person obam no yo di mikia bachi funyina and say na we wo baby na me nkwara bi share me say we program bi o program we no for ho mi dan na contribution kakra me di ba le say ohima sports person sebia empenifo wo kotokumem especially mene afujensi continue obrempon saforo na kasem we say o ko program wo baby a say yegi wo mu a oboya mane especially me ko femina o kase bia nana me ko ye program bi say na bia me kan say ya de na me no agefo na okwa na okbo bi ni wo ho a na akra obuode ani die kwa so oba o mo odin wo baby a o se kwala ni tell say new month skebia 17 no entro na nkwala na di a kire o me na mebusa ne say new month ska no da ho ye den na yenya ne ntese ahemfo wo ye pom ha no omu new month tuo muka ena ono ka say ohin bi oye gazetted no traditional council emani bi kakra bosome na nye sika bia wa mo ohin bi adi me na mebusa say nti obrempon ntimpoku nana nkwantahene ena nana obrempon saforo omuji bia na ena o say gazetted chiefs wa ono in particular no wa mfana no amo ohin bi adi me nana mebusa mu questions yo di what can start market then say gazetted chiefs no obi eni wa oji kebia ewo new month never me buy me need kebia fi new month beto me be fi be iku dunia me need kebia o hoda odan kwanta hin so me nimu die na so
entisa ena obimpo Delphine Safro do so ni se bibi sa bibi wo dia ne mi pa de e ho de ma ye mo ko hokra bi de ni kate chiefs no kate chiefs e wo kotoku de obi ni wa wo Jesus kan bi. Okay. Me ba cho wada ma obrimpo minua kwabena se opeso busu asem kakra wada roma. So mate. Nana machi. Ya mi de. Pa cho aponi e de. Oh nyame adan. Me pa cho me pese me tre asem no. Okay. The American say ahimfudi royalties then po gazette chief na ye kan royalties say free ade ba kon e bia ye twedua wo pum ye tugu ye say we say which Nimont is part of it nemum so enye sika kesi bia enisa intino I didn't pinpoint specific say wo anaso biji royalties ewo Nimont into sanity. Okay. What can I say there? Matthias here. Yeah, that's it. Nimont has 70 Bema, and you now today will cut the royalties near them their point. And we be a royalties in our bank. Akunyanya ni there. In Dublin, royalties, Muda Soje. Team anyway, after. Nami bisa sa Muda Soja na munyi biu. Oh, I know they are Asem. Inti aban da so de mamo. Oh, kakra bi wo hoduma ekwa. Wo aban be ma wo che traditional council woni de. Asana wai landowner no so enya ne de. Okay. Inti busu bi amutimi nya be sen. Oh. Ye o ke be bi mi kura mi hu bi enim da. Ti enfie mienu achi ni unya be sen. Abrimpa no de nja mebusa we no krom na manfo kasa se yen mpanifo na moya ahemfo no munya adodo de bi mu odu efiri aban ho ti na manso no emfa mo no tika amanfo hu obaga se we ne tikro ma yega se abrimpa mo moje kashi odi se ede entia emfa ye ho ewo se bibi sa o adenti na emfa ye ho ewo de o se kotoku manso na na se emfa ye ho sa no mo ka se kotoku manso no odi akra we u program we bi ti o de twen so pe fofra bi wo mate na Nimont Canada ho edu de wo wa se o ja odi se mi ye pani na de ko mai wa kutie de wo ho na ya tutu bibia na mi ko ima ho kutie de ho ni atutu bia e fast water enkwa e se mi ko mai ho na small boy wa to board ya bob mi ka mu se mi ko mai hunti ye e be bob e se ye tu ake krumi na no de kire me e di wo wan kasa do e di me ko so no wo wuni peke no on person kan no kure no wo wuni ya no on de cheye e de ne ya ye e de no matra on telephone bi enu mi nyina eja maso kuku da mo wuni mu ayi kotoku nsem abakwasa bi ade rani asi adoagiri oh edano ye le 100 petition ye di come president kwa mini gazette issue I senior ayi friends kimeters mini obifo afro da fipe ena ye letter ye signature ko oh la se o di se bu ho do mo kan no kra mo so ni sala mo de fofo ye ya ye tinchen mi enfo na de fofo mo no aye wo take ko do fofo ni wada afo no o ka pa se ye kra de ye nka kutoku ese sa se wo de wada afo no kan wa se ma o tra se o ka ye yi o ni nyama du au de fofo ye ya emwa ni wo kire wo no ebi ade mi kwa small boy wa to bo abobe opani bi na chat ye no ye kwa opani bi na abrimpo se na wa ka do see program ya pon an senti ye be pebre na ya hwe na yenya ye paniye but de di kan no
mame na wase se umrante ne yi wasutire no obo ya homa mi se opeso yi no na oba ye nso kwabena siedu acheche se do sika no mu na won so wate na se masumduaba akra da se bebre ma te ka je kwabena se ya ohumi yo bini a ohumi ni eni nkomo yo na mate. okay. This is the best radio station in the East. You can't na mafufi say you diagdo. Ya bin with menumpa. Kwabena ura say ye hu no. I mean, for friend for be you be na for ye mesama app na nya kwan. Hello, good morning. Yeah, morning. But your first okay say free. Yeah, you feel me go feel me say fi achimo dan ya. Achimo dan de she ye ti wadwen kire. Ye enchen say ahinsem no ese kuro. Simple 4. Yeah, one na kasa si ye. Insenu on ma so ka he den si su yi. Ahinsem ni se kuro na se ma ko prudent ni ma ko. Emma going to me in Peter. So because we so be factual animal bra. That's all boy hero. Or hina manasase. I am saying kui. I say we feel ubisa na say me say the wa also be ubisa also be a FM station. Say if you are there here in what you maybe. But we different person of the so be one. I say we know I am saying e wo which mean for usika so be so be factory and so be so be you do ha. But from for feel that hand on which me be because we be on our access. If you are storing a make but a baby in Cassia Pass, the company Cassia Pass, in a one in some just simple for. Just simple for. They be 2 assembly said that, they be 2 assembly said that, they be 2 assembly said that. People be shall see how yes idea. Because on the so good to my Peter, it's not good to and it's simple for said, almost for the year 20, Mummy and Tenassi. Yes, would you move a man wounded? That's what I take. And I say, I'm able to myself, so just telling you square there will be free swap. Papa, the man so much crew, take giant me, quite a lot of quite yes, system in Anya, group, yes, no book to Kudia, so Fiachimoda, say, or damage did baby could be as a Kumasu, he found Boko to Media, or damage did as a still couldn't effect. It's 1024. That's it. Last call. Hello, me watching. Yes, I'm part of first worker free. Yo, I chama babu you too. Me pacho yeah that issue no am pese me You too. Me pacho na me ba ya me beto for that man so na simple man to be na ofano wo de ya den at we nini hawo. Hello. Tru na ka say yema pacho. Me pacho dey sorry. Me pacho na me say nya me beto ya me follow no na simple man so be third. Onu say the same man so sa and na okofo bo agimati fa the fourth so ba onu so the same man so sa and e buy. And the see and so man so esan da ho. Enti no you to not have your dream and say a dear been and penny for not to say a generation and now one so then. And to me, then I make a kind of say, maybe may cut say you to me, say, you know, and I think they came boom, and penny for now, almost such a mountain in India. I say, a condemn woman, you to not cut and idea you see her. That's a mountain, I see a travel say, I call back, a quote here you to know. And penny for the woman on be dear you, and I am lanting a year, but I am high. And so during kind, what this program your baby, you best slow, but more than my end, no program, and snaho, or pink time man, you put on the man, as a man's meaning a train. Now, you know, yet me, my papa, I will come with the common, my papa, you see, you may be yet because of man's when you never in it. And so other woman, for more than the boy, maybe I knew you, my. Yes, that was say. As that can say, probably the mark of Benesi, do sense, or no man who quine, say, or no him abacassa. Na bibi epesi ebisa no fa ohima afem no oba beyi ya no penifon bu na from amoma da we de ho anya dajaba. Hello me mo ache fine na nko course read the ba na ba inti picnic na ye from e je me ka se kokobin yo ache me kokobin ye ti o but what the boko opana se ma o kan o radio no dum no kura na de ka bia beto wo som pacho but mati asema papa na asema wo ka no efa no kwabena si edu onye papa no efa no kwabena si edu me say for me eje me na last me first me blind
Into the young Quasam so. Asem na se nsusu kakra say so bu sa na sem bi say Argentina ohima on court na say or lawyer Say say your flow walk out to me met me nyasem your friend me mema me lawyer na agwagwa gyina mane me mra bi antia it's but if you are on so no nsem bi wo hodoma nyensem na na bia on lawyer na bi obetumi aka ho there be emramu de lawyer no me your friend power of attorney me di tumi ahye ne nsa say biribiaro no nkotwitwa nyame ti se me obibi ka me de be fa lawyer no so na lawyer no de ato court nanim ti se me lawyer de abibia nsi kwa so ba ko gyamanem. Okay, mitasi na omo yen fi bi omo se bia ye court ye koba nyi ska say ye ndi ska say sika ye de ba so ukra 1000 Ghana kura na oka so mudi motwa so na mudi bro fi bia ha ben ka 1000 Ghana ba san nke mu ka in for so ma 1000 Ghana ni so ukra 2000 na odika so di ye bia nga 2000 sen vm na 2000 bia 1000 make an 3000 ampa anen dinna ya de manso bibre na ya na mafo ani na ya wati na yisia e de na mo ye na ya wati no yisia ana mo be na mutu ye kire mo manso twe kan tie yo di kire suya no di kan ndi se mo di kan mo wa ye bi se amo ye se me de na za ti bia mo so mo so na mo kan kwara wati enzo bi so meto aso ntu entry ezi obo di se mra enye ne bo din su kai asama enye Argentina o na ahima no se twana ihe nye obi odin ko ni ti ai be menu tobo ai bedwam untimi nkase na ahima no me pacho twi ho de sai bacho me ti asema ti asan mo to aso na me de na me kasa sem bi nyina se ye ka bondi we bondi se ba na nye ya tintin de dia ne se nipa no obo ni se nkonu fam ngonye no kinipa no ntia se dia se na mo so na bia di oye ne beba no matia se si fom then nipa ma mo pe mo fa nti eden ya gusi na nyame ma mvi o hakren vi o ha na beso ale ni ntia se dia sa mate eno na mede che kwabena se die no se bia me nso menti ase no obi nso efa no so ebi ono nso nti ase sa kwabena so far so good nipa bebra be kiro madwen ye ja akwan kran no akono omo manye mvi less than over say 30 years and below no omo hu afahye wodan hada meboana enokre ti amama mre no mayira enokre en how eha yenim say to a generation of about 30 years and below no me be 50,000 community no me new tradition o me new culture say o man su ne wo mu no wakele no ana meboa dio kana enokre na so no say mrepam no niam abesa ahyase na de radius kede na de jai kwan de mekane say yeda kutukuma ase said the course be nyina because yeti news no ni tu esi hanan say sirim ye kunipa wo wane abeto ahye so ni abutu asase ho ne dentins I think say na say boko apart from boko no kwa say wo him bi akoyi project bi wo baby yakoshe adan no ensem bibri o so say ya haide bi ni hasa nti opon ni eme ani na munya no fi say odan man no enya botre ama asundwe e privile ye besren say nyame nton supangu asem na wo court no so na yimbu an ntem na mposi nyame so ti ase na say wo court no na ema yimbu an say minimum say judge in the ebu asem el court judge ba ko no what asem no to ache sa na no dey intimi chire agi so no beka na we na elimination by rough tactics ana simple court ni eble ana simple say de minu kan etwa to so sabio twima mentwe na ma akra bo nti nyina aba ma twime ho asifo nti yenye ntwum ho asifo ana so asem na mde kwa nkura magemu akutukuma mfa ne ntuma mfemfra sabio eyeden ya akunya no se ebeto ye ibisa ho akọ
Ebeda wa ntino se ne na se enu so na se ne na dru so ne se. Adama ahemfia book dia se akonwa ne bua na ebugu yi. Oh, se ne die se dia se bi. Enye no nkwa ne dan ebu wiase. Edi kan. By the edikan matise ahemfia bu ni me ba wiase nche de. Ta ahemfia bu ni ekosi na injunction sa beda eda na yesi ni so. Ebi chen bi. Efie ne bi chen bi ne depend foundation an wodi si ye. Enana mu kwa de atakwa me si emu anhom yen na mavo ye de blog yi na ebebu agu yeso yi. Ne mre na aso. Se ebu. Ne se ebu. Ndi ebu yi ne de obesi. Se de enye odasani ni pia gu fom. Na nwa na ebu yi na chesa ne mre na aso. Disaster on. When you disaster say nku nipa. Ne mre na aso. Ne mre na aso. Ene ye kwezi nso amusimu mu yensi. When I make us say ni nyina na ye obi personal interest. Say ono so fi say o si di age ade ono so hu ni say o ndi go si na ye dey obi si da na ye dey obi a on lenses or dey fade say o buy a o ku ya obi ayi me ba abu private school ekodu P3 ma hu say school ni esi e ko 100 years o muni toilet me amita misika be si toilet di chom nyame dia toilet me dia cha nyame dia aba abu private fo adwapade idi obi su si ahimfie cha na ye dey kwame dan so asibia masene it is kobi isi ade na mode kokot ebi anka kwam dan so ne kusi anka semo ma ho but we see what dane there ti na me cho achu boni man so twen exactly ate kwabra na be dey sabe nya obiem oh yeni komo mate one thing them tutu me kefrin kramba no kre me da se pa ye betin komo na ba na hinkan ye ma mechia oba hima yini nkomo mo wan nso kotokuru as for some damase nyame chira pa na mo so na mo wan bai na ye bebo ma ba so so na media tinitew se adano muti enim so mo call de wo mtimi share 31 that's right I think say motivation so can fi say ti da be no hima 50,000 beba se anam ka say ahaye kwa ho okay but because o chene has but tikenika 20 bit me to for man kamuru na be kosoro pa to buasa da bi se wa kaka se mura na peja kotokuro ya mura na baso matwase se mura na na oba tan so de so nya de bi se on sase ne wa bo atrase no nke yaka atrase ne ya ba bebre na mehu se mu de ya adwuma so se bi de ofu du apa ni piano nti edin bi piano se be se kotokuro ya se yi ba Diamond Stars ba yeah se stadium no ho yeah anam boa pa nti bi be ba bi kura se na Hackman so de Finac FC so ba yeah yo Muhammadan Sasani so mu nyina ba sa na no can say apart from that no intercolleges ni dentist na ekofom ba Kotoku Royals na pejo that sports stadium ye peja Kotoku Royals na se ohin bi bebo na se philanthropist bi beba na narrow to only Kotoku Royals okay but today but see omuna ho apa so Matias ye se ba kofo ne ku Jevan say ochena match ne phobia ko bi ohima betima keka na ogakra oh eno mu de sabi un se when you hear mo apa o me pacho de o kan Matias ye yeah akoy sikasem no kre na so ohima de na ohima de to de skem onu musika unsu o Kotoku hima nya mantwa hima bi o Kotoku hima tam de ka no nyame ehia Kotoku manyina nyame ehia Kotoku manyina ono de ano ohima enti Kotoku aso chama match ye expect bibi me share bo Comrade, that's why. Mama. Oh my God. I'm passing behind. I feel like I'm going to share away. So the spokesperson for another PA to order Kotoku Hima. Nana Kuya Santoa. Ura Kwabnesi Edu AK Kakraba. And I'm telling Kaso Bejira or Nahimanem, Kotoku Himanem. Be in Simbia, Ecoso. Mubata Tenenka. The better that side now to so I needed to bring a for the Zuga. And I must say, my money sports is taking over the show, headed by the great man himself, Joshua Ejenin, aka Bouncer. I should call you. Peso Bingum Rume. Mamu from my friend, na the best here. I'm yet by Sabetua, so the message them, and I'm abandoned my bambidi now to me and say, we're going to our city. Now the meeting, and I mean, for what?
wo kwa wo free chebi me na me kom na me we ti me sim bedi na atwema so me kroma wo da me fom meje tumba me nyentum uji tumba arenti odi na atwema oje tumba onje ntom na no etwa na anwona senge 2 days dia ka meje di na watch solid miensa na me bedi okroma ese ekire ho so be briki ekire enkra ho ni masa se wo se wono 21. How many points? 4. Oh, you are. To check as I am. About 20. Thank you. Naka 1 point. More improvement. About improvement in my. About papa. More powerful. Both technical team ni playing body ni. Sure. Yes. The signals are clear. Say Kutuku Beckham. Oh, dynamic actually be say Kutuku Beckham. On paper the who say Kutuku relegation. Ti who cares? I'm in your day. Odi. We say sometimes football na any man you know near dey share. The mathematics any no. That was what catch you be emphatically. Oh, say radio so last week. And I say radio so na wa kan ti say amema ye nyo den. Odi ebebem. Ni so gina coach ni so. And I say amema ye nyo den. Amema. Koyen ye pese bem. Odi ebema mesere oba hemu ntwa asase ma me. Nana ima. Kutoku ima. Yes, and as amemu so e. Amemu so di asase mu ntwa ma me. Na wa fa ho di free. And then Mama Chobi Jimmy the Mom Popoku are Joshua coverage AJ baby. Now I'm with the Agmason Sawatraso. Thank you so much, DJ Brad Nelson. Kwame and Santa Life on Facebook. And my right hand man on Saturday show. Kweku enim kusibu adu mne bro din the Emmanuel Apia. Boninti otefel kweku enim kusibu adu. Eni na ID card so kromvo kwa. Running away, look on the town ghettos. Let's get ready to rumble. We don't understand because always got a big problem of this author for always. Last 4 years the same thing they did. Last 3 years they do the same thing. Last year too did the same thing. This year too the same thing. We don't know the reason why Kotoko alone do this kind of bongo rascals things in this football. This football is playing. There's no harm in trying. And if somebody beat you, you too can beat him. But yesterday, the Sunday, what Kotoko did this Sunday match, everybody called them running away. Nobody turned the doors. I can't sports. I can't sports. Yes. Because I don't understand the reason why they run away. Look, now the time now committee na blast as well, my data is a free anchor the minister then. Na blast a match we are me or Seko for Sika Kono Stephen Apia or see him call camp. So we're there with them. Now we can technical committee when they report them and the technical committee and say, I think say Golden Tulip is not the right place for blasters to come before matches. Because it's an international hotel. I remember then in Zambia for air bosom. Before any Egypt in Zambia for the Kaboy. And come president fly to Kumasi. I am in the hotel and some Zambian officials were also residents in the hotel. Before Mbabagana, no one home weekends at let's see what you say, Mukama, social amenities at that boy to enjoy whilst they are in camp. Says snooker, table be an AC, tech ball, we be the one. I did media to me who say at least many go crying every match be to me and she go back and Famakoto. And the community group behind baby a hard work and determination. These two things and I made them piebo you push support now on the Maya or Hono Kakrana or Mobile, not support on the Maya to find place you park in the son. Near Niaji party, Nakacha almost say, so I won't tie it, Nabian Creature, Bibian and Bibian Creature. You need 4 matches. You be fiasco, and so they keep supporting and pushing us to go a few. I'm a far when cinema chair with you for any issue with the addition in Namada. I can kind of